एम्स यस मनपुर एम्स लाप है अखोगी लाइबक फब होगदरबनी आईजो हजिकी टाइम्स नाउ फर्स्ट मार्च की कहोद न्यूज क्लिपिंग से थेंगनजे ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस नजो याम तोयना हंदकतजो अखोगी ऑनरेबल लीडर हाउस नखोद तंबीबदा हंदकी दिल्ली चटप कानदजो सिगी इशू से मनपुर एम्स स्टेटस की ओइबा इंस्टीट्यूट अमा थमननबैदमक्ता दुगा स अखोई मेडिकल कॉलेज इनौ नौबा अमा हेता कनो तौबा है स कमाइना अखोई स्टाफिंग की कनोजे मरमदि मेडिकल कॉलेज अमा हौबा कानजदा लॉट्स ऑफ अखोई मागी क्राइटेरिया के मैम दो इन टर्म्स ऑफ इट्स फैकल्टी मरमदि प्रोफेसर दे होरगा राइट अप टू एपी एसआर की कनो मैम जिना अदुगी फिजिबिलिटी दो अमुक्तंग फजना वर्कअप तौद्रगदी वी विल अदुगी वर्कअप तम तौजगे बिकॉज अखोई चाही अनि मुकी ममांग द मेडिकल कॉलेज अमा खक हौगिबनी feasibility in terms of the manpower that we will be able to provide. Honorable Minister member ki suggestion aims ki thakta Manipur ki institute ama thangatna pursue it says that magi materialize tawdabadu magi criteria do fulfill tawdabra habaduki Madam Nara Karino Koda communication day who's multilateral. Sir, supplementary American Tamsagi, sir. Sir, Akoi Aishu, Honorable Minister by his profession, Mahaksu Doctor Niaduna, C Institute Hoba was the Honorable Minister and a Kambira money. Akoi MBBS student camp, pastor labor, professor camp labor. But anyway, I know some Hangzavada. I state interest in sir as a member of this August House. Akoi aims ki thakta hogat paji state atai dadi akoi hospitals 100 bedded 200 bedded hospitals hana masi hana hogat laga streamline torga masi hogat na ba atop state ju tawno hai please look through the atop state ta kamai tawno ri head honorable minister ai masi suggestion tawningi aduga sir ai supplementary ama khakna sir rims ta free clinical test or sir masi lab khre na hai sir masi lab akoi gi lai ba below poverty line da laiba patients and families in the Yamna Kana Bawa, sir. Masi Karigino, Karimaram, financial constraint like Bagira, Natragana, Zenim study Tauri, Hina Jenim study, Harakanena, Sir Aizusum Kanjaba, Adubu, Jenimsta Aina, Mayamda, Rimsta Lepa, Jenims, Kanotori Karino, Hangmatam, Jenims equipment, Yam Wali, reagent Yam Wali, Matam Yamna Changi, public inconvenient Yamna Way, the Rims, Amasum Jenims Punna, the Jenims Kizu Awara Pazipisan Biraga. Government gi institute ani sida punna masida hanagi lairba praja sing da phangan biramba sigi benefit se hanjanna dum phangan bibda kari government gi kari laibi bage haina sir ai thamjage ani suba supplementary da sir akoi ngasai honorable minister thambigriba anoba institute ama hangthiba Chorachandpur medical college si sir magi lairiba problems satra sing gi lairiba problems sir ai mamang da su thamjabani out of 99 students 4 sina akoi koki gi sinausing group tagi oiba satra se 95 se remaining 95 se Jenims se class lowri ba sir aduga second year gi faculties sir main subject ahum gi faculties se yamna wat le ba sir plus pathology gi faculties se sir oja leite na ba sir adu hostel ji satra sing ji akoi aina hangjaba matamda hostel ji admission matamda hostel free library fees loi low hai sir hujik se moi bhara da leiraga leiba sir adu masi government na kari gumba leiraga di ahangba building ate leiraga di masi accommodate to bi yaroidra ara bara periphery de lakpa satra sing di yamna wa re sir masi ma kaino to bi yaroidra haina sir ai thamjaninge hujik leiri se hostel sing si koine piri si st gi satri sing da aduga all India Kota women students moi khara sinatana khara phangba se yamna waba sir aduga sigi hospital sigi kaino sigi institute sigi makha da sir leirammiba ada lehoriba satra sing sigi class 10 amasung 12 ki moi gi aduga atop related moi gi certificate sing sir administration block ta lehowe na haiba sir masi mang hitara gadi satra almost satra mayam sing sigi magi entire kind of honorable member khambin ningiba question do in sir adu admin block ta lehoriba moi gi certificate mayam sing si safe oibra oidabra oiraga leiba mayam sing si moi
मोगी सिदा पुबीरक यागद्रा यारोइद्रा हाइबदुमतंग ऑनरेबल मिनिस्टर ने थंबिना बाहायना सर थमद्रे सर अदुगी क्वेश्चन टू द लाक्सबे सर थैंक यू Honorable Speaker Sanjasi 24th campus of AIMS ki question to the tawre okay free diagnostics duga Chorachandpur Medical College ki issues ai demand limit to dai phajna thamjabada kariya kaiba legedage sir yeah fine thank you Mathang da star question number 273 Hangbigadava Honorable Member Shri K. Ranjit Singh Pakhum Bigadava Honorable Member Kalama Lemasin Tangapi Badare star question number 272 Hangbigadava Honorable Member Shri K. Mega Chandra Singh Pakhum Bigadava Minister Youth Affairs and Sports. Sir, start question 272. Honorable Speaker sir, sir question number 272. Answer A, after receipt of report of the committee on quantum of work executed, remaining works will be taken up after receipt of required funds. B, no. C, yes. Sir, supplementary amanida thamjage sir. Sir, hujiki Senapati Sports Complex si district sports complex si mana thabak lepaga idol loina leise sahi nipan henjale sir. Adama sita aina kanoda hangjabada yamna kuina thabak si lepaga leise karigino hangjabada sir. Magi award pa phan ji thagalaga madu piraga tauni hai sir. Ladibu upon the sir masi in la eva question this sir masi chubagi 13.23 crore kaitokrabaneva aduga panwat pa kai gumbal ledaga chu masi chahi nipan mapan henjale adu karigi maram hairaga panwat pe wari rom da diaper tok thokre sir aduna sir masi karigi exactly karigi da makta Sahi Nipan Sitabak Shudan the Labino, Sima number 1. Adagi Anishuba supplementary the sir. Masi Hana Karashaba Horaga, Sahi Nipan Mapan Lepki Basi, Masida Atopa Mayam Sarna yes to Habire, the unauthorized occupant Mayam Tanjalaka Lady. Sibu Masi Maram Zari Brasa Aduna Atubumatamda Singi. Akoi district sports complex si lotion ba pami aduna hangbiri ba hangjari pasi pibiri ban sir si satisfied with the oina bam ta khumbiu sir. Speaker sir, aina honorable member ki the reason for the prolonged delay in completion of the district sports complex at Senapati and the expected time of completion. Mr. Committee, after receipt of report of the quantum committee on quantum of works executed, remaining works will be taken up after the receipt of required fund. Sir, Masiki sports complex 2008 sanction to given. See total amount 14 crore 51 lakhs 83,344. Other Yamna Naibak Tibai Batare. Financial progression 100%, Pitu Makanda, work progression 70%, the Leramba. Madudagi CBI Sangatana. CBI Sangataki KSC, delay Torga Dome Lebini, Adabu. Akoina CBI da Noigi Tawadaba, Noigi Hotkadaba calculation, Holo. Suram me bathabak sing sige quantum kari kaino noi holo aduga remainings to ki subagi ayaba piu haidana honorable speaker koina moi da CBI da move tawbani the CBI na hoji moi committee ma semaga madu moi gi assessment si to holle adugi assessment to holla kana adugi report ni koina ngaijari haisa moi da gi clearance hek lakwa
almost ai clearance la mani hai bagi thaja busule hai di ai gi kaino da department gi doctor ga sumoi gi aina telephonically hai bada madu gi aya ba pirani hai bagi report amadi le reduna honorable member da khoin thamji adu gi hek loi baga adu gi moi gi clearance la ko adu ga sigai suram bani sigai wali ne hai bagi amount quantum do pirak baga फंडी एनी सोर्स में तौर का मसीमा याम तंगाई फदना लोशन ने बताओगे हुजिकी अदु यामना होप अमग लोइना सागिबा स्टेडियम नि अदुगी मनाकसु हुजिक सेनापति की ओइना दे कोई फुटबॉल ड्रॉप अमसु ड्रॉप फील्ड अमसु लोइदना सानबा हौरे अदगे अमना सागी अनऑथोराइज्ड होय सिदा अनऑथोराइज्ड ना हाइबदु कोइना गेसा हुजिकी अनऑथोराइज्ड सिंगसि हुजिकी मोगी लाइकाई दुगी मोगी हुजिकी क्लब एसोसिएशन स्पोर्ट्स एसोसिएशन लेरिबा कांगबु सिगा अंडरस्टैंडिंग द हाइरिबा द लेरिबा प्रॉपर्टी सिंगदुगी ngakpa yana ba hayeng anytime chatlu ya ba adugumba group ne haina ingonda report pisa aduna hojiki manung ga leiriba singduna sports complex da yam kana effect tawroi aduga amana sa damage si aina haijabu damage yamna leite adubu turian amaka sumai direct yaiba jaga da khoi retaining wall khaw du thugai raga khoi gi badminton court ka sangama ka ani di damage tokre aduga tai feel kari gallery ke gi sir jumakte damage tok thank you sir last one amtanga thamjai sir hujiki award pa phanji report ama phanga matung da happy ni haibu su phare sir thank you sir ado sahi si mapan tara hena masi kui na leselak pasi mara leiba lerambasu dandi thu na pibham thui yamna sangman gre akhoi gi sports ki importance me am sing du handale adai praja da kana ga du handale aduna athuba matam amtang di masi ji kui man basida AG report na su 2022 da akhoi report am tham gre masi tumin da dum leire haidana sar gi akan ba stunt action dam tang thambi u sir hojiki sa kenoni akoina clearance lawri se ani ni hoji CBI digi senapati sports complex ne aduga bishnupur gi da leiriba adugi complex tuga aduna athubada hek keno agency mana paibani na koina tak to bu yada bai ni adu hojiki ani se almost clearance leirani na igi thajaba pijari adugo loina athubada ariba fantor ga ilotion na tokje mathang da star question number 273 hangbigadaba honorable member Shri Kiranjit Singh Pahum Bibigadaba honorable minister agriculture. Sir, start question number 273 supplementary adum hang matam se kal tawna ba Yani sir aina hangjari bisi matam amada sar labuk lam hangsi am leramba duga koin sum chathok chasin tawpada uramba labuk lam hangsi nong gi sum mangsal lakpasina maram oiraga koi labuk singsi loina mangsale habisi chen ba yadra khudam adum oire aduna masi kannana ba amadi koi gi agriculture department gi survey record ta anuba update la hening badi ei question si pukhat chari bani aina thamjari bisi sar yamna maru oiba manipur da lo uba ya par lam kaya yamna mangkhre haibagi nauna survey to bagi record laibra haibada department na khumbiri si laite na khumbire adubu hojik phawbagi oina agriculture department na identify tawba labuk si structure sing sajin lambadagi low uba yadabagi chawrak pasi 1473 low phamni loina na conversion tawkiba masing na 35.56 hectare ne haire sima yam nungai jare khangba ani subda sa 2015 da low khiba low uba yaba ching amasung tamgi mafam sing hectare kaya no haibada 2015 amasung 16 gi agriculture census ki matung ina chingda 77,150.98 acre hectare then tamgina 95,031.19 hectare apunba 1,72,182.19 hectare aroi bada sar chatli ba chahi asida lo uba yaba lam kaya yamna leiri bage haibada handak da pangthokpa 11 agriculture census 2021-22 gi provisional report ki matung in the state asida lo uba yaba lam asigi chawrangna
चिंग स्वाइदनी सार लम मांगबगी यामनो ओरेसी चिंग 1,14,349 hectare तमदना 65,845 हंजनिंग सप्लीमेंटरी दिशा खोगी लौ लम उबया दबा 1,473 हन खुंबीरी से मसी हेक्टर कयानो सिमा नोट तौसनबियो सी हेक्टर दा हाइबियो अदुगो 135.56 हेक्टर कन्वर्सन तौख्रे हाइरी से करम रूल की मखा तौगिबनो कन्वर्सन तौगिब मीसिंग अदु कना कना की लौफमनो करम कन्वर्सन तौखी हाउस द मधु कॉपी दो फंगन भी याब्रा देन सर यामना मिपाइनिंगाई ओरिसी 2015-16 दा वैली की लौ उबयाब से 95,031 हेक्टर ओरमेबा अदु 2021-22 की एग्रीकल्चर सेंसस दा लैरिसे सर 65,845 दा हंदरखरे अदुना डिफरेंस लैरिसे 29,186 हेक्टर से मसी डिफरेंस ले हाइबदी लम वैली दा नियरली 30,000 हेक्टर से हुजे अखोई मसी लॉस हो रहा है अदुगा 2015-16 दा लेरंबर रिकॉर्ड सिगा हुजिक लाइरिबो रिकॉर्ड सिगा येंबदा 8,000 समथिंग हेंगल लेबा अदुना आइना मसी खंगजनिंग से सिदा खेनारिबा 29,000 समथिंग हेक्टर से मसी तमद मांगे हैना लौबा याब्रा यादब्रा अदु थंबी स्पीकर साहब की लम मांगी स्पेसिफिक सर्वे रिपोर्ट लेते हाइजबनी सर्वे स्पेसिफिकली तौदे थमजरी अखोगी एग्रीकल्चर सेंसस से एवरी 5 years खुदी तौई द प्रीवियसली 5 years तौब खेनब सेंसस से करीनो है भाव थमजगे अखोगी जगह खुद चलगा एक्यूरेसी लेना लौगीदब रिपोर्ट होइबा मतमदुगी रिपोर्ट अखोद पीबो रिपोर्ट की मतुगिन ने थमजरी हाउसदा अदुगा हौजिकी लेरिबा चथरिबो पोसिना एवरी जगह खुदिमक्ता मखोनि स्पेसिफाई तौर काना पिरपसिदा मागी मागी एक्यूरेसी लेना पुथोरपगी पोतुने अनि जु केनबदो अदुना अखोइना हौजिकसी अखोगी अनि सी 2015-16 की सेंसस रिपोर्ट का 2021-22 की सेंसस रिपोर्ट की अनि डिफरेंस अमा लाए अदुना अखोइ मसी कराइदगी अखोना रिफर तौर फंगदगे असेंग पुथोनब है मार्कसेक से अखोई ताने मार्कसेक्टू अखोना रिपोर्ट लाए मधुदना 1,75,000 अखोई समथिंग 1,75,531 अखोई हेक्टर से सी अखोई पीरेब ऑलमोस्ट हद हुजिकी 2021-22 की चथरीब अखोई प्रोविजनल रिपोर्ट मक्ति फाइनलाइज तौदी तौरेना लौबसु याय अदुबु पे अखोइदा प्रोविजनल रिपोर्ट की मार्कसेक्स की चानरप हजिक अखोना थमजनिंगे अखोगी ऑनरेबल मेंबरना 1,473 से अखोई तसेंग हारगदी अखोगी 2014 अखोगी एक्ट अमखक नो लई मसी कइना मणिपुर कंजर्वेशन ऑफ द पैडी एंड वेटलैंड एक्ट ना अमखक लेरमी स्टेट अखोगी लेरिबा एग्रीकल्चर की अथॉरिटी से अना करी तबदगे रिपोर्टिंग ओइबा अदुगा व्हाटएवर कन्वर्सन की ओरो नत्रग एनी प्रोसीडर्स की रेवेन्यू डिपार्टमेंट तौने टाइम टू टाइम ऑल द टाइम फाउनरगा तौने हजिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट थबक चथे है पोटी इवन लेकायदबौता अखोई पेडिलेंड साजनबगी कनोदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटिस थारकपदगी अखोई कौई खोलेना ताबदो अइंगोंदे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मोइना अइंगोंदे लागा तानब मतमदा मदुना एक्शन पाइखले हाबदु ताएना थमजरी अदुगा ngasagi lariba akoi total lariba potudi agriculture koi revenue department na ikoi pira ani yam thuna koi one akoi na piki basi lawpham 1473 gi lawpham je koi na moi da simaina structure ji leire towan ba adu activities ki masi adu building saba yai ama tawu yai adu moina soina magi thuna pira kanda idum honorable member da thamjage duga ngasagi 135.56 ki lariba conversion tawge habasi masi ngasagi lariba ek ki matungina tawgi bani magi akoi lariba conservation of the paddy land and the wetland act 2014 sigi makhara tawgi bani aduga masi kamana tawge habi matamda koi urban area dana koi point tara
कनागुम्बा मी अमने युम लेजद्रबा नत्रगा मसिम नाव यामपदगी युम हाइट खोंदोके हरगदी सुबना खकी पॉइंट 10 दा तब यागनी अदुगा अनिसुबा अखोगी लेरिबा रूरल पंचायत एरिया दना पॉइंट कुन सी 20 कनोजी पॉइंट सी अखोई युम साबा यानबगी मागी मखादो पिगिम अदु लिस्ट ऑफ द डिटेल लेरिबा कनोसिंग ओनगी क्राई क्राई दु ओनगी अदुगा लोइनमक अखोई सिदा सुदुम आई पाइजरी याउजरी स्टेज तजु अदुगी फोटो दुम लोइना पिरगे थवालदा क्राई क्या ओनगी इम्फाल ईस्ट वेस्ट बिशेमपुर जिरीबामदनी ओलिसे अदुगा ngसागी अमना अखोगी ngसागी चिंगदना हेंकलए अदुगा अखोगी भेलीदना अखोई हंदरे हाबगी अखोगी कनो लौफम दु मांगनिंगदबगी ऑनरेबल मेंबरना थमुकुदो सुग्यामबा 29000 हंदरे इसी 20 डिफरेंस 29185.21 ने अखोगी खेनरे इसे भेलीदा लाइसे अदुबु आइने ngसा हाजिगिबदु ngसागी samna harakanda अखोगी थोंजु एसी दा हारगाना थोंजु एसी की चौराकम लौसलगा चखिबदुना मदु ओइगनी हाइबा अखोइदा सस्पेक्ट लेबा अदु तसेंगना अदुगी मथक्ता ngसागी कन्वर्सन सिदि यामनते 135 पॉइंट कनो खक्दनी अदुगा 1473 दिजु हुजि हुजि से अखोइना एक्स की मतुंगिना मखोइची मखोइगी लेरिबा करी तवदगे हाइबदुदि मखोइदी रिपोर्ट लाकांदा एक की मतुंगिना दुम लाना तोरमदुदि जथरगा मांगे नत्रगा मांगदे हाइबदुगी रिपोर्ट पुथोगदबनिना अखोइना हुजिसि मांगे हाइना जु ट्रीट तव यादबा अदुना अखोइ हुजिकी ऑलमोस्ट अखोइ जियोग्राफिकली अखोइ मणिपुर की येंगुरगदी अखोइ लौफंगी चांगसी सम एक्सटेंड हेंकलई अदुबु तवदबु वैली एंड हिल एंड वैली येंगुरगदी हिलदना आयम ने हेंगखरे अदुगा वैलीदना तारए अदु खकी क्वेश्चन खकदने अदुना अखोइना थमजनिंगबदी चिंगी मफमददी अखोइ लैरिबा अतै अतै हाना थारमदबा मफम सिचु कोक्थोगा दुम चिंगजी ओइबगी याबगी दुम अखोइना सु चटपदा उबनिना मदुरि हेंगलकपो ओइगनी हाबगी पोसिमा लै अदुगा तसेंग लमदी मांगबदे अमते नतेबा मागे लैरिबा लमदु ओनदी लैरिबा एक्जिस्टिंग लमदु लौफम ओनकिबा नत्रगा लौफम तौदबा फोटुगी क्वेश्चन खगनेबा लमदगी क्वेश्चन दि राइज दि लैतेबा स्टेदा अदुना ngसागी डिटेल रिपोर्ट तुमा आई स्टेदा अंगोना लैरिबा कोचिंग जी गे हाइबा सर आई थमजगे अनी सुबह सप्लीमेंट्री द सर अखोई ngसाई ऑनरेबल मिनिस्टर थंबिबा अनोबल इंस्टीट्यूट अमा हांगिबा सोरा चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज सी सर मागी लैरिबा प्रॉब्लम जे छात्रसिंगी लैरिबा प्रॉब्लम जे सर आई ममांगदसु थमजबने आउट ऑफ 99 स्टूडेंट्स 4 सिना अखोई कुकी की सिलाउसिंग ग्रुप तगी ओइबा छात्र से 95 से रिमेनिंग 95 से जेनिम से क्लास लौरी दा अखोई लौफम दा सागलिबसिंग कयाम यामना थुगाइखरे खाइबसिंतंग कुंबीरगा यारे सा अखोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट की परव्यूदा लेबनिना अखोई रिपोर्ट तो लौरगा हाउस थरी की मनुंगा हयेंग ओइरो हंचित ओरो नत्रगा एग्रीकल्चर की कनो ताबा डिमांड डिस्कशन नुमिता ए डिटेल मथंगा स्टार क्वेश्चन नंबर 274 हंबिगदब ऑनरेबल मेंबर श्री टी श्याम कुमार पाखुम बिबिगदब ऑनरेबल मिनिस्टर RDNPR Sir, start question number 274. Honorable Speaker, sir. Answer to start question number 274. Kada 100 days. Kada numit 31.33. Sir, numisama nigi koi pandam sahi mata MG Narega ki thab subu kisi thambi asumi sir. Aduga mamang sahi 24 tadi 31.33 numit sigat tauge. Mamang sahi ki di sir sumi adu hujiki thamjenge point di sir ain laksaningi di koi Manipurji hujik koi panjaga jare yan khudong thingai leimina khungangi praja jingji gram panchayat konba royal ki khungi praja jingya to ki mati wa aduna MG Narega की सरकार जो डिपार्टमेंट का होनबीरी होनब हंतक चाही सिदि कोई मागी टारगेट से सुनब मिसामी सुनब खितंग कनो तौरगा तौरी मथक से हेन कनो तौबिरगदी खुंगंगी जी वारिबा प्रजा मैम थबक जुम मंगैतबा सिंग द काबा यादबा दगी अथै सतबा यादबा सि मैम सिगी इंगिरकना सिगी मिसामी सुनब खर कन्ना होनि मथक से होनबीरगा अथुबदा तौबियु हदना तौबिबा यावदना सा छै थमजबसा Honorable Speaker, sir. Kuigi number of mandates ministry की empower committee ने लेपनी हरी होगी बा सही अहुम के performance study तौरकांदा last year सु 41 days भी बनी तो वो कोई 31.33 दगी है ना सूगी दे हरी just मरम में आम ले रहा सु then ऐन उचित हम जनेंगे से हंतक की running year सु 41 days कतने पीस हरी city state ना 100 days claim 100 man days claim तौरगसु सगी
एम्पावर कमिटी ने लेपक पोतुना फाइनल ओइबनिना स्वाइसिदैना याम थुना कोई मेन देसी हेगलकनी हाइबगी थाजब अमा लेजरिसिना कोई चिंगी ब्लॉक कुंथ्रा का तरुकना सुप्रीम कोर्ट ता EFMS यादे है थिंगबदू है डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट कन्ना थिंगरकांदा केस टू कोई गवर्नमेंट ngambadagi EFMS हौरे स्वाइसिदैना थमजनिंगिसि कोई 6,60,000 कार्ड होल्डर लेरमी अदुबु EFMS लाकबदगी ये बैंक अकाउंट सी आधार लिंक तौदब यादबनीना तौरपदगी मसिंग सी हुजिक सही अमंग सुरब फावदा 5,14,000 खतंगाइदी अदी आधार लिंक तौब बैंक अकाउंट से सो खेनरी से मे बी अराउंड 1,46,000 आधार लिंक तौब ngam अकाउंट लेरी स्वाइसिदा अइना पुनमकी वाखन चिंजनजरगा कोई मिटोप खंदोकपा दा अचौब पार्ट अमा कोई कार्ड होल्डर सिंगसिदा लौरप याबगी पॉसिबिलिटी अमगन दैसिनि थमजनिंगिसि अइदि लैता लाइरा मयामना सुजरगा फंगम पैसादु स्टेट की अकाउंट चंगतना डायरेक्ट वर्कर सिंगदा चखरदोबनिना सगी सेन गी थादोक्ति नत्रगा लंबी थिंग खोप अरे पाला चलगा कनोगी धरना तौगी मैम थेंगजे अदुगुम्बा पोतुदि लोई कोकांदा हुजिक कोई मरोइना आधार साबिरिबा डिपार्टमेंट सिंगना आधार साबसी कितंग सेक्शनना असोइबा यावदना साबिरकांदा मसी स्टेट सिगी लार्ज इंटरेस्ट ता कोई मिटोप सिंगदा बेनिफिट पीदब तारगदी मिटोप मसिंग हेगलकपगी चांगसी हंदगनी हाइना थमजरकांदा आई ऑनरेबल मेंबर की पुनिंग चिंजरगा मेन देसी अदुम हेगलकदो माले हरगई थागचरी देन पॉइंट नंबर का कनोसी हुजिक फावगी कोई 10 मेन डेज दंगाई ऑनरेबल 41 मेन डेज दे हंदकी रनिंग ईयर से सेंक्शन तौरिस अदुबो डिपार्टमेंट सिना फ्रीक्वेंटली कोई SDO अमदी कंसर्न ऑफिसर सिंग याम कौरकांदा मसी हेंगतनाबा याम कन होदजरी दो लोइनना सेप्टेम्बर की मनुंगदा 35 days कवर तौब ngमगदी कोई लेबर बजेट 30 days अमगा कोई क्लेम तौब याय अदु अदुगी टारगेट तो कोई ngमनबा होनजगे मैम खलकान थागसे ngasiगidi makha taba question leitre agenda number 2 announcement of business honorable leader of the house na business of the house for the week and Honorable Speaker, sir, why am I Pongdong Shoge? Yabraya Tamra. Oh, I see in Hanmuki session the zoo, Putoksa Kiba, Haukiba, Sahigi, Megitari Hunda, Tokiba, Adumba, Irang Aduna Maram or Raganda, Wenam Eshigi, Manung Daleba. Lembram waru sing haiba mafam tuda mafam dugi myo sing si lanjena raptana Lembram high school da changjapam logdana madugi relief camp ma hangdana maduda mi sani ga kunipan lei sir adugi relief camp tuda lehudaba mi samaga tani panama matam duda aki tujung Pok tana relief camp ta leraga masi khudong chabasi phangani haibana singba khangudaba magi mari matagi memda lekhiba mi samaga tarani panama huji si atopa mafam singda sajangpham lauraga lady sir haiba mi samaga tarani pansi relief camp ta lehudaba namaram oiraganda aikhoi gi government na pibiriba khudong chabasingsi Makoi Pangdresar, Aduna, Makoi Singsi, Masi Makoi Panganabri Damakta, Akwegi, DC Damakwegi list, Maru document, Luina Pisankre, Adubu, Huji Pogidi, Makoi Pangbalatri, Masi Atuba Matamda, Panganaba, Tagu sir. Thank you, sir.
Honorable Leader of the House and Business of the House for the week announced to begin. Honorable Speaker, sir, I beg to announce the business of the House for the week. Agenda number 3, paper 2 be laid on the table. Honorable Chief Minister, the paper let to begin. Speaker, sir, I beg to lay the annual report of State Vigilance Commission, Manipur, for the year 2023 and 24 on the table of the House. Agenda number 4, calling attention. Honorable Member Shri K. Ranjit Singhana calling attention. Raised to begin. Sir, Manipur Phongba Tungti Phongba Huyelampao Haizabatare newspaper da Chatkiba July Thagi Tang Taramapanda Phongba Dugumba Huyelampao Duda Amanungaita Pao Haibatare Sir Aina calling attention under rule number 77 Gimakada Nambup Tozari Sir Sumaina heading da Yawi Relief camp da Lairakiba Ahal Ama Susire DC da poloi bada changa daba sel tengbang biu hairu bada pirak tabadagi miyam na khaigat na raga poloi khre basi amna nungai taba hai bata esa ai mamangi session da su basi ai sigumba laibok thiba thodok si thok pakanda sarkar na karigumba policy amagi makhada karigumba khara paikhat pinaba tawbiyo hai basi mamangi numit mangani du so ai matam lorga haija khibani adubu Lobby Gidra Sarmasiam Naite Sar Pausida Somaina report away Hokiba July Tazida Sarakogi Koktagi Sericulture Farm campus da Saba Fabricated House da Surachanpur Tuibong the Gilan Generatuna Lairakiba Prem Kumar Koba Mio Ma Amana Hauri Bama Masama Tonda Wakalgi Lena Lakudagi Tauria laga sigre hena report taurisa July tha manung sidani sa Andro PS ki manung chanba Yambem girl hostel da hangba relief camp da lairak khibi masagi sahi barfu nipan lob surabi laikhong maning laikai da khundrak pong kumuduni laima kobi nupi amasu wakhal ye laina la tana lai hidresa masigi mathakta sa khoigi moirang da hangba Relief camp amadu suyamna nahawariba magi nupi angang di lairaba adugumba nahama thori yalaga sige torombadagi relief camp du lairiba miyamna thengnabadagi kalhau ya haibagi wathok laikhre duna sumaina report torisa relief camp se akhoigi baitarani turel oirakle haidana press na masida report tori marak sida sar amna hujiki Laikidaba Ahan, Sanskar Tobungam Kitaba Hibatare, Masi Moirang Kuno Mamang Sabal, Mandok Relief Camp, the Changjapam Loduna Lerakpa, Masagi Sahi, Humbudrago, Humdo Suraba, Pawakzau Ikai Makala Kaidagi, Ahibam Ibotum Biko, Ahlamasu, Wakal Lainana Naduna, Laikidre, Haina Pausi, Sidasa, Sumaina report. Hariba Sahi Humdra Humdo Suraba, Wakal Lainana, Naraga Laikidraba. Ibo tombigi sigi sanskar tobugi mathomungam tobugi matang dani khabar da tauris sir akhoi huzik relief camp da changjapam lauraga lairiba mioi singsi government of Manipur sarkar na simbi raga sa masi lairibani aduna sarkar gi custody da laibuga chapmane maram aduna sarkar gi custody da lairiba laibak thiraba dugumba lanjenariba displaced person sing sigi apapatagi daita se sa ai sarkar na pupam thoi hena lawe sigumba phibam ama laina sa chairak sida ahal si laikhidaba ahan sigi dharma gi oiba mathau mangam cremation taunana ba hona bada sa tangai fadana changdaba yadaba senpham khradang concern DC du da PBU haidana relief camp dubu akhoi Chalairiba, Mateng Pangiba, volunteer singna Hajaruba Matumda, Paisa Laite and Pirakte have a sita of the Sar, Tamoi Soninga over Hibatar. Sar, May Humdagi, Haurakiba, Adugumba Tiba, Togo Sido Huzik,
mi lising yakai mapan something. There is 60,000 people, both community ki displaced person when sa. Koi lengang na sembi ba adum ba relief camp da changja pham laudana lai ri bani sa. Moi na sigum ba laibak thiba thodok se thoga mayum da gi chelak pa matam da masa da bu hingaga loire hingabudi haidna sa masa masa da selai ba loina rai ba phire ondu natana atai di loina mak maina tumna chakrabani habse akhoi loina khange relief camp da lai ri se sa kana su laininga moi hing da ba ya da ba tangai fadna laininga gani paisa pai ba mi pai da mi chap mana khre maina loina mak tumna chakrab adun karma paisa pai ra gi sarkar gi relief camp da lai roi bhara da lai bani khangde natraga khangna chana bagi mafam da lairam ba suya ya basa aduna sarmasi amna kari haine akhoi ora sungau gani sa adi suno maga macha masuga nong yuba yumda ora su haktang mikup amatang potha da leijaram ba madugi punsi gi mahaudu punghong hongra sa mabuk thanna cha ba phangboi phangdaboi huji relief camp da lairiba haibadi ngamdaba adugi sigi punsi maren amani karigumba kanda sa layeng na ba narakpa matamda layeng na ba paisa laitabagi khudong chadaba mayam macha masu sing lai lai su phajana taman bangamdabagi wakhal gi oiba nungaitaba then maina tumna chakraba adugumba mapa mapuna thambiramba mafamduda amuk karamba matamda hallaga akhoibu karamaina to amuk hanna leiba ngamgidra haibagi sigumba wakhan nungaitaba mayam sina maram waraga sa for house the pamiba member kuding mok wargasu wakal laina nadaba amata yauroi swagi area sida aina sarkar gi attention draw tawjaningi bise sar gi through da akoina sar narak yelko matamda akoi sarkar gi health ki card piri aduga prime minister gi adugumba bharat ki prime minister gi ayushman bharat card piri maduna layeng jagani haidana laibadong tawgo simasi chumoi card si sar akoi mayam khangi anaba makhan tongan tongan ba lainagi paisa asukdagi hena chatpa yade haiba limitation lei madu aigi kendra da thodo kaya ama thokre asiba kaya ama yaukre anaba kaya ama kankhre madu dai munna khangbani sar aduna luri badi government na card piri baduna layeng jagani haidana laithoga leiba sidi sar basi ai tohoningde hida karai dagi laigani anaba yeng chatpa kanda madu da chatna da big expenditure karai dagi lorugani house da thambi gre mi amada lupa lising ama hujika gi lising ama kaiduruni tha tra ma sujale aduna sar aina somaina thamjaningi sigumba thodok sing se tholokpa matamda adi awaba mayok na dana ba sarkar sina kari kari policy paikhali sima ai hangningi sa dc na asiba khudingmak dc gi pocket tagi paisa puthoga mathong mangam tau sanskar tau na pi bai se sa madu pi bangamoy dc oire haidana madu oiroi madu pi na nabagi damakta sarkar gi tongan ba policy ma khoi sembi batai na ai khangning aduna sigumba laibak thiba thodok se masi mioi ba haiba sidi sa si bana ba sidi laman tonana leragumani akhoi sida phami ba mipung khuding bak nongmudi loina chatkadori bani akhoi matam gi wani question of time adubu sa hujik laibak thiba thodok sida lanjen naraga relief camp da lairi bising asidi sa isona pirakpa matam yogdringe da se masa matom da suicide to ba yaukre sina na honaram ba yaukre mioi kaya july tha sida da thokiba mamang tha da mamang da thokiba mayam ma aigi kendra makta da mi tara gi mathak da laigidra sa naha ori ba kaya wakhanna laina oirak badagi masi khaluraga yamna nungaite aduna aina hujik Honorable Leader of the House Minister da Sargi Kuthang da Khangjaningi base laibak thiba thodok si thoi loidri adubu sigumba thodok haibadi asiana yaurokpa matamda karamba policy gi makhada moise sigumba awafam se tahandana ba kari kari thorang paikhatpa yabage kari kari thorang paikhat pigdori haibado madu khangning badagi masigi motion da seina move tawjari sa thank you. Honorable Chief Minister in charge of Home Statement Thambigani. Honorable Speaker, sir. Honorable Member, K. Ranjana Pukut Piraiba, Bishnupurda,
leikidaba ahibam gotombi magi matangda khoigi poloiba nanganaba paisa pi pide na tawriba sigi matangsi laibak thibani samasi masagi sahi humbudraga humdoi shuruba anni ma leikidaba si mayam puna madum nugaite adu si particular case gi matangda di sibaga head khudak ta paisa pi ba du koi government gi process ama leibani na madugi khudak ki di nangde du same day da 18 July da magi pangthoe adu 18 July gi pung ahum makhai da 19 July 18 July da moi pung ahum makhai da moi application thale formality tawna ba adu 19 July da dum 11,000 pira kanda poloi gi bani ki pau se panbi gi ba hoyan pau mana sumagi same paper du da ko gi committee du na seng tokpa jaw bani DC sarna application ama submit tawro du ga thu ba mating pangna ba honage directly sar ge advice logger ga nungtil pung ahum makhai gi adwai da application su submit tawjaki poloi bagi paisa poloi dingai da committee na natraga nodal officer na hana piu hai ki balaite haina ei le kai du sar koi media khara loi tong nate koi police ki makholam no moi makholam tare na police ki search light kap bom ka khre na phone ga ba so exaggerate tong na ba khona ba ama ni yauri pabiu ji ki hai ba ka ba nung di he ho ba dei pabiu thar gi irang adum sagat pagi ngata ilib aduna sikhara ai kitang restaurant ho ningi ona kano sing media gi sinnaw sing irang si khara handana ba haida nang to honingi adum atamnana tawbudong tawba ma ui masinu kitang nungai te aduna si paper si same paper si adum sengtok khabani paper cutting su yauri khunja singna aina haje ningi di sigi nate relief camp da leiba sai honorable member sabi kanana lening gani kanana nungai gani adu relief camp da leira kan da leigida ba punamak irang sina maram moira kan da haina loina taina bu sulan gani so yu akoi relief camp da leite bu so dum loina leite ba yauri hoi relief camp da leiba singi kari awat pai hoi hujik relief camp da gi amna honorable suge sa nungai ba na khoi gi kaino gi makhana PMKVY gi makhada mioi lishin taruk ki mathakta skill training pi ra di manung lishin taruk ki mathak pi badu da mi chama gi maya 91 di mapan da moi employee thawak phangaga satkre somai da kuna khoi relief camp da le makhal makhagi entertainment gi football ngarang na mukta da more gi angang sing sa sing moi football club thokani haiduna adun hojik relief camps da koi alternate day aduga interaction ta holakana moi gi awada pare le da dongna bai koi kan honajari nasai gi medical gi haibi gi budo koi hafta amada anirak koi gi doctor sing aduga nursing relief camps sing la sala ga sa check tawri madaida akhoina government na piba ya ba hidak sing de khogi government site gi so khoi free da dum hidak pirami ngarang mukta su khoi relief ki mayam la ga khanna ba matam da hidak ki problem se khoi lei haiba da gi khoina jan ausudi na khogi mamani am khong na le ba jaga amale adu torkan hidak so dum phangan na ba se nahan makta da khoi honorable member kisan gi da government na piri hidak tu na taba to hidak doctor na piri padagi leiba phangden to padagi adu di na moigi sanction amount thagal aga DC na sanction amount thado ga 1,80,000 gi hidak ki thaimen gi relief camp ki adu makeup to adu naina honorable speaker gi kuthang da honorable member da amadi relief camp da leibi mayam da ina hajining si hidak kari gumba phangda ba government na piba da free da piba da yaw da ba du ma hidak leira ga di madugi
लेनब DC रिपोर्ट तौर अखोई DC की खुथांग अखोना सेंक्शन तौर हिदाक लौब यानी है थमजगे रिलीफ की अखोई हुजिक लेरिबसिदैदा हुजिक अइनसु हाना हाइजग्रे अनिरक हप्ता अनिरक कंपलसरी कार्टून करीदुना सिनब यादब पोस्टिंग अखोई मेंखनब हुजिक अखोई गवर्नमेंट की हॉस्पिटल मरोइना रिम्स जेनिम्स अनाब पुखलपद कहोनी ऑनरेबल स्पीकर सर यामना नुंगाइतबनी रिलीफ लेरमीना मोय अनाबदगी संग लापद मोय चानब थंगनब इसिंग माइसिंग की अवाब अदुगुम प्रॉब्लम लेबसु कोइ तोरकांदा कोइ ngरang nahandagi एनी कनागुम अम हॉस्पिटलाइज तौबद रिलीफ कैम्पदगी मदैदा मागी असिस्टेंट मागी असिस्ट तौननब मी अनि अदुगी मदुगी चाब थकप इसिंग माइसिंग लोइना हॉस्पिटल अखोइना पुथोकदबनी हाइना अदुगी फॉर्मल अमा इंस्ट्रक्शन तौजग्रे अदुगा हिदाक लांगथक हुजिकी कार्टून सिनब या मफमना सिनरे सिनब याद मफमना DC दगी तौरकांदा पीननब कोइ अदुमाइना होनरी अदुना ऑनरेबल मेंबर सिंह कोइ लाइबक चिबनी अदुना थोइबो थौदोकसे कोइ म्याम संगना थुना लोइसनब होनरगा अखोइगी रिलीफ त लेइबा म्याम सिमागे मागी हाना लेफमदा हंजननब होनबदमुदा कोइ याम कन्नसु माय ओनसलगा चचरी अदुगा म्यामनसु मतेंग पांगबियो हाइदना इदमाइना थमजगे सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कोई अवाब तारब मैम सिगी याम कन्न होनबीरी खोली हन थंबीरे याम नुंगाई अदु मदुगी तौबा तौदबदुदी सार अखोइगी रिलीफ कैम्प दा लेबीरिबा अखोइगी इनमेट सिंगना अदुम हाउस सोइदना सारना सिनबीरगा लाइव टेलीकास्ट थंबीरिबनिना याम लोइना तारमगदों माले नोसे हाइबीगिबा DC गा तानरगा तौबा खोटपा द हाइबना चिंबा मैम अमा हाइबीरिदो सर ममांगी कइनोदसु अइना हुजिक ताहौबद खितंग कइनो तौदब्रा लेखिदबा लाइबक थीबा सिगुम्बा थोलकपगुम्बगी मागी मथौ मंगम प्लस अखोई होय चिंगी सिलनाउ सिंगी सुदु मंगाई हिंदू धर्म हाइगद्रा मैतै धर्म चप्पा हाइगद्रा अखोई सु सोरादा कर्मा हाइबा दुम बोथ टू कम्युनिटी सिंगिने अइना हाइजरिस मदुगी चुमना खकी मागी क्रिमिएशन की करीगी तौबदु नतबदा अखोइगी क्रिमिएशन प्लस माई कर्मा से सोराधा लेरी अमा लेरी ममिंगी ओरगसु सा अखोइ अइदी सासी इफेक्ट तौरब केंद्र की MLA अमनिना आई मुन्ना खंगी सार रिलीफ कैम्प दा लेखिदब मी तरा हेले मधु रिलीफ कैम्प बु फजना कनो तौबिरिबा अखोइगी एरिया दुगी क्लब की चिलिनाउ सिंग लेरेबा अमा तौरगा तगाई फदना रुपा लिसिंग तरा पीबा कुन पीबा तौरगा कर्म सिलोइसन्नबा हाइदना अदुमाइना सिनबसु याविसा अदु ngамuktabsu yawi akhoi madu sarkar gi policy amoina sigumba miyoibagi aroiba matamna yadana la akanda sibana ba aduga karma gi matang sidi sa policy amoina DC da manage tawna ba policy amoina sinbiu duju mak sar ai gi kendra da khoi kakching da ngarang na handa su anaba ani pukhallaktana adum hona jari sar hona badi hujik su ngarang su message hoina thare ai telephone pai hodaba रिलीफ कैम्प की अखोई रबी है इमो अमना तौरतना हाइरिसि सार अंकल अखोई ngамद्रे तौबा याबा तौजरे अदो अखोई उपाय लेत्रे DC दा चलुबा मतमदसु पैसासी लेते हाइरे अइना साइ DC ना दि कराइदि पिरुनि सरकार की पॉलिसी की मखा दा DC सिंगदि एक्ट तौगदबनि हाइदना सिगुम्बा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नदि यामना थंबीरी DC गा तानरगा तौरगा खोलगा दि हाइबिरी अदो DC दा चलुबा कांदा सिगी पोट से थबक ओइना पांगथोंनबो होनबदा DC की रेस्पोंड दो सोमदगी दि हाइरगसु असोमददि रेस्पोंड दो फत्तबा स्वाइसिम क्लियर तौबियो अदुगा अइना हाइरिबा मियोइबगी मतमना लोयरा कांदा अवाब मरकसदा लेतरा कांदा कर्मगी करीगी मथौ मंगम तौनबगी पॉलिसी अमगी मखादा सि तौने हबदो हाउसदा थबियो या सार अदु खतंग थमजगे स्पीकर सर हुजिकी कक्सिंगी ओइना तौरे वारिसे कक्सिंगी सि कोई हाना सुमा नॉलेज लेक्तब्रा इसी लोइरगा इमोन हाइगे क्रिमेशन की अमा अदुगा कर्मगी सरादा करिगे तौननबगी पर्सन अमदा पॉलिसिंग कुंत्रा पीसे ना कोई सरकार की ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन लेख्रबनी अदुगी 30,000 दो मांगोन द नॉलेज जोगदब्रा करिनो इमदो
ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯃꯒꯤꯗꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯗꯤ ꯄꯤꯁꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Agenda number 5, discussion and voting on demands for grants. Honorable Chief Minister in charge of Finance now, demands for grants 2024 to 25 move to begin. Honorable Speaker, sir. I beg to move that the following demands be taken into consideration. Number 1, demand number 6, transport. Number 2, demand number 8, Public Works Department. Number 3, demand number 9, information and publicity. Number 4, demand number 16, cooperation. Number 5, demand number 35, printing. Number 6, demand number 37, fisheries. Number 7, demand number 44, social welfare. Demand sing asigi manungda demand number 6, 8, 9 amasung 44 the honorable members sing Sri Surya Kumar Okram, Sri K. Ranjit Singh, Sri K. Meghachandra Singh, amasung Sri T.S. Lokeshwar Singh lagi kaching pangjai. Ahan bada honorable member Sri Surya Kumar Okram na raise to begin. Sir, demand number 6, transport kita sir, may noina concern laibisi sir, ay mamang dasu toina pukatsab ni sir. Ako'y maruay na Manipur si ako'y ki lenga asin ng government na sukan na hona birang ni railway si mayam kan na hona su pusik pok yok salaktaba. Adagi national highway ani si ako'y kan na sir masi pusik lady pa problem si mamang da mayam ama tana ba kana ba discussion debate mayam ama tawkre masida lady ba hindrances hai batare jiri lomda laiba transporter mayam na thiengnari ba adudagi ako'y gi somna kanda Dimapur romdagi laiba mayam na thiengnari ba masida amuk lady ba crisis sina ako'y valley da base tawba transporter singi gari chat ba yada ba haibagi problem mayam su laikre sir masida sir aina thangkatchagiba point da sir ako'y air travel tawba mayam singsi airport ki satlaga air travel tawriba mayam singsi ki hairiba airlines ki company singsina lepning ma matamda ako'y sahi mehena hujik lairiba irang ki sixta yamna thamningba price ta mi khara yamna passenger khara yamna hekla agana ngasi ki week sida ngarang nahan khata sidagi Manipur to Guwahati chatpasi apa lising anihum piram je lising manga tara hekta semning mong te siam basar Delhi dagi chatpa to mafam da honorable leader of the house ngarang nahan ju thambirame exam thaba matam da NEET ki exam thaba hujikti amuk hale na koi Manipur thaba yarane na nungaiba paum ju thambigre adu yadringai matam dadi satra satri sing se sir ticket phangdana makha da chatlaga ayuk ungdin nungdang khangdana makha da chatpai kamaina yagani somna khandagi makha da chatpai yadramne haiba sorry somna khandagi atopa state ta pairaga kamaina amukan connecting kamaina logane na yamna wana giba matam mamsu leiba sir aduna sir transport ki sida sir aina thamjaning basi khoi sigumba situation lakpa matam leiragadi akhoi gi civil aviation ministry dagi ni khangde natraga leiba central kainosina central government na masida intervene tawbiu matam chan hai batare akhoi kaino pihoro maina hengkaning maman hengkap the base price ama maru aina layeng ma chatliba laita laira sing mayam amna wana mayum banan thamto oga sen purga chatliba mayam sing satra satri mayam sing upai laita na chatpa mayam pekha thaba mayam sing sigi yenga sigumba circumstances mayam chil lakpa matam dadi sir akhoi base price amada tohum thokpra na Manipur di maru aina akhoi sidagi kaino lerusi akhoi gi airplane gi air facilities sinarga
tawbu ngaktani na masi government gi kari policy program leibibage leitragadi akhoi leibasida mayam law ma natragana policy ma semaga sigumba situation lakpa taragadi airlines na akhoi dagi khudong sabe hena lobuse lawdana kari policy program packet pibagadawa leibage haibadu matang sir ai thamjaningi ani subata sir demand number 37 sir sida ai katti thangachagi de sir doi observation khidang thamjage sir akhoi sir aina ngarang han honorable member kai gum ta hije hoge bukko thambadi thambiyo ba sir I minute manga pharoi sir point number sir aina thambaje sir Yare, yam yare. sang na di thamjadam ni sir ai point na ngakta chachabani sir ai ngarang han newspaper da sir thengna jabada akhoi gi manipur gi mamang da su ai pukhatchakhim honorable member mayam na su pukhatchare manipur gi fisheries haibtare fishery demand number 37 fisheries sida manipur si predominantly fish consumption state ni akhoi mayam da hu adum mayam da hainer ne akhoi gi akhoi ji vegetarian ni de hai ado akhoi vegetarian hai tara akhoi gi veg se fish su ching and fish se maximum nga se loina mak sana bani na ado akhoi ngari nambagi akhoi gi nga different types of fish have tara nga macha sing se akhoi mapandagi pusalakpa jo almost 180 crore gumba around 200 crore gumba gi nga si top state sing dagi leiraga pusal hebasa aduna masi akoi mamang da government sinasu manipur gi fish consumption sigi fish production sigi self sufficient oinaba policy program am packet ki na hai basar do actual policy moina kamaina tawdoge aina budget sida yengjaw matam da su sigumba policy si toraga akhoi gi fish production ji henkalan bagi hai batare state si sugyam na waraba matam sida financial constraint am leira matam sida sir sidagi 200 crore hen state sidagi thoki bhai se adoge plus aduna ngari sembagi nga phabo leibagi khatani ko aduna masi nga phabo si kamaina akoina kamaina yu oga kamaina akoi gi self sufficient oigadage habse masi expert sing mayam tanaraga akoi sir masi tawbada manipur dagi chawrba amount ma drain toriba chatli base sir masi gi policy ma government sina puthokhaningi aduga akoi gi manipur gi huji consume toriba nga haibtare self sufficient oinaba hundreds and hundreds of crores haitare almost 400-500 crores arang han gi ai gi kai gi article ma pajabadu da sir mani yoi more than 500 crores and 1000 crores and satkibagi leiraga manipur gi hujik leiba teno sida satkibagi lein hai sir masima policy ma aduga budget ta masida akoi kenom tang sir ai thamja haningi haiduna sir ai wafam ani hum je pukatchabani sir aduga aroiba point da sir all age pension si sir patam chana phangaktaba akoi honorable member akoi sil leiriba honorable member opposition do or treasury bench to lebiriba mayam singsin hena ahalaman singje sir honorable speaker ki constituency su yawbirongani ahalaman singje sir mo matam chana akoi gi pension si phangden he akoi di si phangaga nongmagi cha thakpa nongmagi kanom ta chaba chai su mayam dagi haibu kai ahan oisala amnina anoba hapka do mayam singje sir hujik phoksi sir 2018-19 dagi sir anoba hapka do sir anoba hapasi amata udaba sir masima government gi kari awat padagi no kari laibagi no haibu mutang thambina ba do hujik pokta pending all expension state ki bu oiro central ki scheme bu oiro kayam laibuge haibu mutang sir concerned minister na masim tang thambi ba yagadra haina sir ai thangatchabani honorable speaker na matang pra pibi dam tai thangatchari sir thank you mathangda honorable member Shri K. Ranjit Singh. Sir, I matam yam na lawjaroi. Anda ki session se ki kalik mayam da su ai thamjabani ai demand da su ngangjaroi. Eng home gumba issue da issue si ka mari laina bana tabadi yari kai ngangroi aduna ai
ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯗꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯔ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯄꯟꯕꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯟꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯇꯨ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨ ꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯠꯂꯕ ꯄꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯖꯍꯥꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯄꯠꯂꯕ ꯄꯨꯝꯂꯕ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯅꯝꯊꯤꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯦꯟꯁꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯗꯦ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯇꯥꯝ BJP ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯨꯜ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗꯒꯤꯗꯤ DPR ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯥꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯇꯜꯂꯦ ꯁꯥꯔ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯔꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯁꯥ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯔꯤꯡꯗꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯐꯣꯟꯁꯨ ꯄꯥꯏꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯒꯁ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯐꯕ ꯅꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯇꯨ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯔꯣꯏ DPR ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯣꯝꯗꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯅꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ DPRꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ DPR ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯣ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯁꯦꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟꯁꯤ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ K. Megachandra Singh Sir, Speaker के याबा लौजर का सर आएगी डिमांड से डिमांड नंबर 8 ने सर आएगी डिमांड नंबर 9 ने सर अदुगा सर आई पॉइंट जस्ट मिनट अमा खक्तंग अखोईगी ट्रांसपोर्ट डिमांड नंबर 6 ता आई सुम क्लैरिफिकेशन अमनि दंग ऑब्जर्वेशन अम थमजगे सर अदुम तंग खितंग तेन बिरगा तै कदवा सर यारे तो याम तेन मिनट अम तनी सर सर डिमांड नंबर 6 दी आई ऑब्जर्वेशन थमजबनी ट्रांसपोर्ट ता सर ट्रांसपोर्ट से सर यामना अखोईगी मरोइना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मणिपुर की सिदा अखोई हाना वीर टिकेंद्रजीत एयरपोर्ट हाइदना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाइदना ममिंग थोंकिबा अखोई लैग्रे अदुगा हाउस तसो अखोई पुथोंनगरे खनखरे लोइना सर मसिदा आइना क्लैरिफिकेशन अमा सिक तौजबसी हंदक अनौबदा 10 एयरपोर्ट तरा ममिंग होंदोक होंजिनगी अमा लई इरगनी हाइदना हाइबसिदा अखोई मणिपुर की सी होंगदौब लैब्रा क्लैरिफिकेशन नंबर 1 मसी लैब यावरगसु होंदनबा आई अदुम ऑब्जर्वेशन थमजबनी सर अदगी सर हौजिक एयरपोर्ट सेमगलिबसी
मसी थबक वाक प्रोग्रेस से यामना तपथरे हैना पाउ खरा फंगी अदुना मसी तपथबसी सेंथुम डिमांड तौरप खोलकपा मैम जिंगसिना थबक से तपथबनी हाइदन हाइबसु ताई अदुना मसी थबक तपथबरा तपथदनबा थबक लौखटपियु हाइबा अमसा अदुना मसीगी मसी क्लैरिफिकेशन जी मतंग आई थमजबनी ऑब्जर्वेशन होइना सर आईगी पॉइंट डिमांड नंबर 8 पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सर आइसु पॉइंट दुम थमजगे सर अहानबदा आइना थांगचबसी डिमांड नंबर 8 की मणिपुर की लेरिबा 2007 दगी बीजेपी की लेंगाक्सी लाकपदगी अखोईगी वर्क प्रोग्राम सेमबसिदा पीडब्ल्यूडी से सर या मेजर डिपार्टमेंट नमनी मसिना लंबी थोंग डिस्ट्रिक्ट अदगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू अखोईगी विलेज अदगी डिस्ट्रिक्ट टू अदगी कैपिटल मैम जिंगसी अखोई समनदना तौबगी प्रोग्राम जिंगसी पीडब्ल्यूडी ना अचौब रोल लौरिबनी सर मसी हंदकिसु अखोईगी बजेट हुजिक हुजिक लेग्रे अदुना अखोई खनब हौरे डिस्कशन हौरे अदुना अखोईगी महौसाना मेजर डिपार्टमेंट वर्क प्रोग्राम सेमबसी अखोईगी मे अप्रैल मे देगी प्रिपेयर तौब हौनबा अदगी वर्क प्रोग्राम की डिपार्टमेंट की वर्क प्रोग्राम सी वर्क प्रोग्राम कमिटी लेदना मसीगी मागी केंद्र की और तोंगान तोंगानबा अखोईगी केंद्र की चौखट थौरांगी हापकदब सेमगदबसी प्लान से ngन हौई अदुगा मसी फाइनेंशियल ईयर नंगनबा लंबी थोंग सेमबा खोटपगी प्रोग्राम से तौई अदुना मसी चही खुदिंगी सेमगदबसी चही खरा सेमकिदब अखोई थेंगनरे वर्क प्रोग्राम सेममगा कक्खिबा खोटखिबसु लेरे मरम मसिना मणिपुर सिटी था तरुक नोंग ताई था तरुक नोंग तादबगुंबा स्टेट अमनी अदुना नोंग यामना ताबनीना लंबी थोंगसी खरा काइगनबसु अदुम लई मरम मसिना अखोईगी लंबी यादरे लंबी सेमद्रे हाइबसी मफम मफम कुदिंगी बन ब्लॉकेट अदगी तौरकपा अखोई टीवी दे खबर थेंगनी अदुना सपोज मरुइना इम्फाल यारिपोक्सी ngarian lambi imphal is faura chatpa adagi imphal yaripok si thawalom degi chatpa ani si imphal yaripok ngarian faura chatpa si ban si masing thingam duna tawgre sam akhoi marak honorable minister sing chalaga lambi semani khole hairup di lei adubu masi sahi biti phanam yam chale aduna masi dei sida yamna lambi si nuai taba khotaba lei masi akhoi gi program semba siga mari leine rei अदुना प्रोग्राम सेमदबसी नमरम ओइरकांदा प्रोग्राम सेम खोटपसी की सुम तपथरकपा मिस होइखिबा सही एमा सुगुमबसिना डेवलपमेंट पाइखटपसी ngमदबा ओइरिब्रा मसी मदि ओइरगदी आइखोई लेंगाक असिना मसी करिगी प्रॉब्लम लई सेंटर दगी फन लाक्तबगिरा नत्रगा सुगुमबा मेजर डिपार्टमेंट सिंगसिदा सही खुदिंगी प्रोग्राम सेमगदबसी मसी वालकपा मिस होइबा तौरईबसी मरम करिगिनो हाइबसी आई थमजनिंगी अदुगा मरुइना अतोप तोप हुजिक मफम जगह जगह सिंगसिदा डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिंग रोड मैम सिंग अदगी विलेज कनेक्टिंग रोड मैम सिंगसी यामना फिभम चादना लेरे अदुना यारबदी प्रोग्राम सु सेमबियु प्रोग्राम मिस आउट तौबिगनु अदुना मसिगी मसी फेल ओइरिबसी प्रोग्राम सी पाइखननब तौबियु हाइना नंबर 1 आइगी डिमांड सिदा थमजरी सर Anisubada fails to complete the ongoing construction of the national highways and the trans-Asian highways undertaken by NSIDCL, National Highway Infrastructure Development Corporation Limited. Hairiba agency sina paikaliba mayam singsida. Sir maruina problem si aikoigi package ti yauriba mayam singsi matam chana लोशन दबा मसी आइना एग्जांपल लोइना खरा थमजरबदे सर इम्फाल जिरीबाम रोड मसी कुइरे पाइखलिस सारगी गवर्नमेंट सिना
अखोई 2017 दा लाखपो मतमदा अखोई इम्फाल जिरीबाम की यामना फ्रोलोंग अखोई की मसिग इनकन्वीनियंस लाखपा सही खुदिंगी अखोई की मसी सेंट्रल कमोडिटी पुबा ट्रांसपोर्टर में आम सिंगी अवाबा अंडरग्राउंड मायोक नबगी अवाबा दगी लंबी की प्रॉब्लम अमसु थेंगनबसी अदुम लेबसिदा सारगी अखोई की डबल इंजन गवर्नमेंट सी लाखपदा 2017 दा हाइखिबा यामना फजबा यामना थ्रिलिंग ओइबा यामना फजबा पॉजिटिव अखोई की एस्पेक्ट में आमा हाइबिखिबा लेरिबदी करिनो हाइबदा इम्फाल जिरीबाम रोड सी फ्लाइट लैंडिंग कंडीशन दा सेमगनी हाइना लाउथोखिबा इवन दी यूनियन मिनिस्टर नबक लाउथोखिबा मसा यावरगा लाउथोखिबा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ना हाइखिबा लै अदुना सर मसी हाउजिक सही से यामजले अदगी सेंटर दसु फंड मरांग काइना अखोई पीबगी वाफम लै अदुबु मसी लेरिबा पाइखलिबा अखोई एजेंसी सिना पाइखतबैरा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लौदबैरा अदगी मसीगी अवाबा मैम सिंगसिदी लॉ एंड ऑर्डर की अवाबा सिदा लंबी फसलक्तबगी अवाबा सिदा इसिदा हौजिक ओइरिबा इम्फाल जिरीबाम रोड सिदी जेसीबी लोडिंग कंडीशन की टाइप तो लाखपा जेसीबी ताद्रगदी चटप यादबा अदुना मसीगी अवाबा मैम से थेंगनै सर मसीमा करम कांदा मसीगी अथुना यामना थुना लोसिनबिगिदगी हाइबसी प्रजाना पामी खंगबा अखोनसु पामी खंगबा सर लोइनना NSIDCL ना पाइखलिबसिदा इम्फाल उलखुल जेसामी रोड मसीसु अखोइगी ऑनरेबल MLA सिंह उलखुल की अखोइगी मिंगोइन पंजद्रबसु मखोइनसु पेपर दा करिदा हाकिबा प्रजा मयाम सिंगसु अखोइगी उलखुल की डेली न्यूज मयाम सिंगसिदा थागलक मयाम सिंगसि पारुबा सोशल मीडिया दा पारुबा मतमदा इम्फाल उलखुल जेसामी जिसु थबक्सी प्रोग्रेस से सुंगलई लेत्रबा अदगी मसीदा हाइरिबसी कॉन्ट्रैक्टर अमदा पीरे अदुगा कॉन्ट्रैक्टर सितगी सब कॉन्ट्रैक्टर यांखई अमुक्सिना अमुक लौग्रे अदुना माना माना थोकपा सुरे सुनिंद्रगा सुद्रे अदमाय तौदना थबक्सी की प्रोग्रेस सिम सुंगु उद्रे हाइदना इम्फाल उलखुल जेसामी रोड सिसु लैबा मसीसु टाइम बाउंड मतमदी हेंजलाबा अदुना मसी करी करी फिभम द लै यामना मरु ओइबा अखोइगी करिगुम कांदा सेनापति देगी जेसामी रोम सिदा उलखुल लागा सिदासु अखोइगी नेशनल हाईवे की कनेक्टिंग सेक्शन खरा लै अदुदगी अमुक लंबी से सेमगदी अमुक उलखुल दगी अमुक जेसामी रोम दा मथंग मथंग डिस्ट्रिक्ट म्याम से चटखिगदवा नागालैंड ताखिदवा मयाम अमसु मसी थबक से पाइखतना लोइसनदना प्रोग्रेस लेतदना लैबा अदगी सर अमना इम्फाल दिमापुर रोड सिसु अंगकपा फिभम द लैरे मसीजु हौजिकी ओइनदी इरांग हिना चटप याद खोत लैरबसु अतोप चटप याबा खोप मयाम सिंगसु मसीगी सेक्शन लैरिबा मयाम सिंगसे मसी प्रोग्रेस लेते अदुगा इरांग से थोक्त्रिंगाय दै खोइना दिमापुर बक्सी बाय रोड चटप खोटपसिदा दिमापुर हेक मणिपुर लांथोखिबदना NSIDCL सिसु मसी मथौ फजना तौबो उइ अदगी यामना अदगी क्वालिटी मेंटेन तौबो उइ मणिपुर दा चंगखरबदी NSIDCL सु करिसु लोइना अखोइगी मसी मही चेनबा दौना तौबा अदगी पूरा कोलाप्स दौना तौबसी NSIDCL सिसु क्रमाय तौजानो खंगदी अदुना इम्फाल दिमापुर सिसु करी फिभम द लै हौजिक प्रोग्रेस करी लै मसीसु थुना लोसिनबगी पांदमसी करम कांदा थमिबगे हाइबसिसु खंगनिंगी सा लोइना इम्फाल मोरे सिसु अखोइगी ट्रांस एशियन हाईवे एम हांगदुरई अदगी हांगदुरईबसे अखोइ पुनमकी लाइवक फबनी मसीगी लुक ईस्टगी एक ईस्ट लाए एक ईस्टगी अमुक अखोइगी इंडो म्यांमार ट्रेड की सेंटर लाई अदगी कलादान प्रोजेक्ट अखोइगी लैंड रोड अखोइगी मसी इंडिया की ओइना लैंड कनेक्टिंग रोड सी मसीना ख्वाई चाउबा अमु ओइबनी अदगी अमुक ऑन द अदर साइड हाइरिबा मसीगी कलादान प्रोजेक्ट सिगी लैरिबसी अखोइगी अमुक बाय सी रूट तसु
ꯀꯂꯥꯗꯥꯟꯗꯒꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯂꯦꯟ ꯔꯣꯗꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯅꯁꯨ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯈꯔꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯒ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯎꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯁꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭रेꯁꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯛꯁꯀꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯋꯥꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯅꯝꯕꯔ Sir, 9, information and publicity. Masi sir, I question number kak thamjabani. I na thamjabani sir. Inability to provide safe and secure work environment for the journalists. Journalists, mayam singsi awa basi. I ko ina cover adegi tawbiriba. अदगी रिपोर्टर सिंह फील्ड मणिपुर की इरांग मैम कोवरेज तवा तोान तोान डेवलपमेंट की हाइब मैम सिंसी अखोई जर्नलिस्ट सिंगना थेंगनरिब अवाबसी खबर सिदा यामना नुंगाइतना अदगी थ्रेट लाखवा मैम सिंग अखोइनो उई सर प्रेस एंड मीडिया हाइबसिदी प्रेस हाइबा मीडिया हाइबसिदी इंफॉर्मेशन मैम सिंसी इज अ ब्रिज बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड द पीपल अदुना मसीदी अखोई मिन सम ओइरिबनी अदुना कोरिमुकांदा अखोई एनी अखोई तोंगान तोंगान ऑर्गेनाइजेशन ओइरबसु सरकार की मेशिनरी ने ओइरबसु मसी जर्नलिस्ट सिंगदा प्रेस एंड मीडिया की सिनाउ सिंग तोंगान तोंगान बा बोट इलेक्ट्रॉनिक्स की लेरिबा अदगी मीडिया की मयाम सिंग अदगी प्रिंट मीडिया की लेरिबा मयाम सिंग सिदा डिस्टर्ब तौबिबा हाइबसी अखोई पुनमकी मांगजबनी हाइने खली अदोइन लाक्चनिंग पॉइंट सर इम्फाल टाइम्स की रिपोर्टर पाउमी कुमन थेम धनचंद्र कौब हौखिबा मे की तांग मापनदा 2024 की नुंदांगी पुंग 9 ताबा स्वाइसिदा मंगोंदा अखोइगी सखंगदबा मयाम चंगक्तना खोतना तौरमी हाइबगी केस पाइखली पाइकादगी तौना खोतना हाइब मयाम थ्रेट मयाम लाकपा मागी निंगतमना मागी रिपोर्ट फोंजबा अदगी कॉन्स्टिट्यूशन की पीबा अखोइगी हक मयाम सिंग प्रेस ने मीडिया की सिनाउ सिंग जर्नलिस्ट मयाम पाउमी मयामना तौजरिबा मयाम सिंगसी असोइबा लेरबसु खोटबा लेरिबा अमबगी नतना मकोइदा डिस्टर्ब तौबिबा खोपा हाइबसिदी नुंगाइते कनानो करिनो खंगदी खंगबदी अदु मसी करी करी एक्शन लखोटपिरी अमसुंग मेजर्स लखोटपिरी अखोइगी जर्नलिस्ट पाउमी मयाम सिंगसे मखोइगी प्रोटेक्शन तौननबा सरकार ने करी करी लखोटपिरी गे हाइबसिमसु अइना खंगजनिंगी सर अदगी नहारोल की थौदांग खोइरोम लोयालकपा कौबा नहारोल की थौदांग एडिटर अमसु हौखिबा जून की तांग कुनबरी दा मागिसु किहलंबा मतुंगदा अदगी तानारकपा अदगी युमदा नोंमै कापसलंबा खोलंबा यावी हाइदना सुमाय तौदना मखन मखन कया थेंगनरी अमसुंग खबर सिंगदा अखोइना थेंगनबदुदगी अइना सुम हंगजरकपनी कनानु करिनोदि खंगदे सरकार न मसी करी करी एक्शन लखोटपिरे अदगी करी करी इन्वेस्टिगेशन तौबिरे हाइबदु खंगजनिनि सर लोइदना हंदक हौखिबा अगस्त की तांग 1 दा अइना खबरदा थेंगनबददी हाइरिबा पुलिस पर्सनल दु सस्पेंड तौगरे हाइबदि ताई अदुबु आरसी मंगांगचा रोमेश चंद्र कौबा रिपोर्टर अमा इम्पैक्ट टीवी की सुम मथंग मथंग यामना पीसफुल होइबा रैली अमा चटपदा अदगी यामना मागी डेमोक्रेटिक हक अदगी मयाम चचबदा अदगी मा रिपोर्ट खोमननबो होनबदा मंगोंद फुबी खोपी बतौ खोपी बदु अखोइना थेंगनखरे ई थोकपो खोटपो मयाम अदुबु मसी थेंगबसु थेंगना मागी एक्शन खर लखुटकीबसिसु थागतसै
लोइनना सर मसुगुम्बा जर्नलिस्ट अदगी तोगान तोगानबा रिपोर्टर सिंगदा तौबसी सरकार ना मसी मेजर लखटपियु अदुगा मखोइसी यामना अखोइगी डेमोक्रेसी चटपा लेबाक्सिददी मखोइदा मखोइगी फ्रीडम ऑफ अखोइगी रिपोर्ट्स अदगी तोगान तोगानबा स्टेटमेंट मयाम पीबा खोटपसी मखोइदा यामना पीबीगदबनी फ्रीली पीबीगदबनी हाइबसी थमजनिंगी लोइनना इंडिया सी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ता मसी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हाइना 2024 दा अखोइ फोंगी अदुना इंडिया सी मरोइना अखोइगी फ्रीडम मागी प्रेस की फ्रीडम से मसी यामना अदे क्वालिटी अदगी थ्रेट मैम अदगी मीडिया की फ्रीडम से पीबीदबसे मसी पृथ्वी की वना 180 दा 159 की सीरियल द लई अदुना फास्टना नॉर्वे गुंबद लई अमन फ्रीडम से फजना प्रेस मीडिया की सिनाव सिंग पीबा खोटप मैम सिंग लई इंडिया की सी इंडिया एज ए होल अमसुंग इंक्लूडिंग मणिपुर मखोई की फ्रीडम से अखोइना मटपा अमसुंग थ्रेट तौबा लाइफ अटैक तौबा खोप मैम सिंग सी लईबसी अखोइना थेंगनै मसी पुनमंगना अखोइ पुनमकी कानबा प्रेस एंड मीडिया की अदगी रिपोर्टर सिंग जर्नलिस्ट मैम सिंगसिना इजब खोलरबा मैम सिंगसी अखोइ पुनमकी डेमोक्रेसी की मपांगल कंखननबा ओपोजिशन दा मिट नाकोंग ओहनबा अदगी सरकार पाइरिबा मेशिनरी मैम सिंगसिदा मखोइना तौरोइदबा मैम अदगी लान तौरिबा मैम पुथोक्तुना मैम खंगहलगा आदि अफब थबक लाक्ननबा हाइबसी यामना मरु ओइबा अमनी अमदुननी अइना मसी मखोइदा तौरिबसी मेजर्स लखटपिरगा मखोइगी प्रोटेक्शन न करी लई अमसुंग करी करी सरकार ना मेजर्स सुगुम्बा थ्रेट मैम सिंगसी लखटपिरी हाइबसी मसी हाइरगा अइना अमसिगी वाफम वाहंग से थमजरगा तेनजरी थैंक यू सर मथंग द ऑनरेबल मेंबर श्री टीएस लोकेश्वर सिंह सर लंच ब्रेक दी मिनिट मंगा दंगा सुन चाथरगा खरदे सांगने तौजरगे तौबिरोदु लो ताउस ओके थैंक यू Honorable Speaker sir, ngasiina kadmotion thangatsariba si kesu department ani katani ahanbada demand number 8 public works department duga ani subadana social welfare demand number 44 इन पुगसरीबा कन्मोशन से वर्क्स डिपार्टमेंट से मसे मपांगन कानखल अंसिरा और नत्रगा अदम लोशन ग्रजराबी की नुंगाई मंददना दुगी तौ करम तौसके फगतगे है नई भगचरपनी अहानबदा improper tender process for construction of roads, bridge and government official building. Anisubada inability to award order to the local contractors for construction of roads, bridge and government official buildings. Anisubada inability to make new work programs for the year of 2024 and 25 for construction of roads and the bridges. Hajabani. Adubu. Harbour Public Works Department से सर तसेंग बदी लेबा अमा चाखोटपदा लंबी थोंजे ख्वाई नंबर 1 से ओइबनिना कोई पुनमुना ngसाइगी सिद लोइना मियंग चंगे वर्क्स डिपार्टमेंट सिदा वर्क्स डिपार्टमेंट दा लेबा स्टाफ से यांगरब जाने खुयाम ममनी सिदा तोंगान तोंगान डिविजन ले खाइदोएबा इलेक्ट्रिकल डिविजन जिगी सिविल डिविजन दा डिविजन 1 2 3 4 5 एना अंदि बिल्डिंग डिविजन मक्ता 1 2 3 4 बायना अदुबु हौजिक्ति सही खराब क्वेश्चन वर्क्स डिपार्टमेंट तौदब थबक सिंजे कोई अनौबा एजेंसी मयाम हंगलगा मोई तौदब जगह दुदा लंबी बक्ता कार्यानी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन सुबु याखले
adagi MDS na su karigi karene PDA na su su khol hai subject to correction adu dana si building sabara for example any achau building science ayamba didi chief engineer PWD gi na ayamba khoi authenticate tawe aina khangjabada so far aduga masagi agency mayam ama hange kare tare any department khuding hangunum hange hel ke jo hange police action corporation sina kamai to ge police action corporation speed moi gi guide te pi du di home department ke mari lena ba building sing khatang haina ui kaya mu chum lang hore honorable leader of the chundu pe kani then adigi MDS haro akoi gi kari haitare ne mana hek darkar lai ba koi gi kanoga akoi gi mahut ka darkar lai haitare koi gi hol saba pukhi tauba adagi macha masu haitare na ayamana loi uba society du haibase then adigi MTD haro magi TD ga mari lena building adigi magi hek madu mari lena ba maximum haiba adu da hojikti pung ama tabai time extension pijen hojikti harba agency si mayam se loin thola ano no ba appointment jol half khamina hojikti PW de leriba yena ayam base free da tolop sabu ga chamana lere kali dekh example bridge division haro kano koi gi building division haro asau jo ba sare ba mayam je company na khara sa degi agency na mayam to sa ge ki de BD 1 2 3 level mayam ji di masagi government quarter ki sum yeng na ba level phibam chaptan tare chau sa ji thang udre kharam na company de pithok rani kharam na du tok thok rani ado tar ga di hari ba lari ba building khoi gi PW works level civil engineering mayam jingje kari ani moida dibuchi se tawro de boi tar ga di agency level to do tar moida lo ne test awir ga bridge division ki kanu gi khoi building division ki engineer mayam je loina khoi gi kare ani khoi gi test awing hang amal taw natra ga di som da ju madu gi se example police action ko chaw building san hai ba kam engineer mayam dar ka legini magi capacity taw ba o natra ga hoji health hangi ba khoi gi engineering cell haro MBT haro adi MBS haro adagi khoi MOBC gi mobet ki haro mayam de chakula amnina ngasai ge karihate matamam de PWD na saraga loin building me government gi hek mari le ma si building khadi mo paibiramani aduda sida lebak thibamna electric division haibam le masijina harba building ge sab lorom matungda electric division gi electrification gi part che hayeng karim yakta kan electric division government gi kanonina agency ma saramaga su electrical division de lebi engineering do aduna yenga da hai da mama ngeda di ini to agency me da department na division to health care for example kanona police action ko de sagara entity sagara har ga su har electrical part ngai di PWD electrical division loina division to me ba kari gina to ri do hayeng wora kanda har agency di sal wora thiga da ko ni sal sakra me nam de yenga na ba leitam ni na masagi mon de loin to gira me na hogikti adu system na hangbada adu leitren tai kayam chumila le do nam honorable leader hoksang chimthok pirakani adu aina ngasi ai tawjara idi hawjik se PWD se PWD maning dangal public works department haiba du khotang ngai ba cham anare estimate na moi loi sani hekta du sarod loi sani dipiang ba loi salone loi ba complete or kan na adom mapandi lakpa company loi bithokrani adai som de engineer ma khut hangurani adagi engineer khut thinjamba yaba jaga su amata yaude se example khoi gi PhD department har for example MDDB makha ski kan company de bithokra adu engineer only machi machang ba kala machang yaw yeng jana ba lora thaba statement na moi loi sare adu mon sab jana taba engineer loi sare adu ga company de bithokra company ni motivation to yaba kala mam jaw sala ko ji ai nan ko choi do likewise admai to da PWD tawbi man statement na mon saba DPR mon saba aduga paisa ji sakhal ena ki local contact se pi ba yai ya de to de ge mo asai atopa company de loin bithokra adu ita di atopa company na saba matamda kadi de khoi de lamdam sida jelong da kayam impact to ge haba bo
सारे कंपनी होल साना मागी मिस्ट्री फस्ट्री होल मैं लेबर मैं लोन पुलाने मैक्सिमम पुलानी अभी मुझे क्वाई नुआरे इनर लाइट पार्मी सिस्टम ने का पारगा नुआने लेरनी था तरु की सही नुआई लेरन कहीं कार पाइन है मुझे नुआरे अदना मददी लंग ममोंग लानी लाकर पेट थलनी अदे जलो में अंदर सुम कुशला में चाहिए अमनी अहुम बाजा लगदी थबक सुनी मैं कोई मैते पीने दे इन्हें सीधा लेब इंडस्ट्री में आने बोएगा कोई करेनी युमालोंदा पूर चक्रनी अदोइदी कंपनी दे पीरीबा थबक मयाम छे करिगुम लोकल कंट्रैक्टर स्पेशल कंट्रैक्टर सिंगा पीरम तारबदी अदुगी अवाबदो खोइदे पैसा से मांगदो मयाम पुनम हाइतारने लोइन हौजी लोइन हौजी कोई रिंग रोड हौजी साबीदो तौरे मयाम जिजो कोई स्टेट कंट्रैक्टर लोकल कंट्रैक्टर अमता यावम मानदे कंपनी माई काइटेरा छुईगे छुदे तौदो लोइन कंपनी पिथो मनी पिथो मतुंग देदी कंपनी ने होल मयाम से मशीनरी दिन खंदे अमनि कन लोइन पुलानी अदी मिस्ट्री फस्ट्री मदी लेबर तो लोइन पुलानी अदुदे लोइन पैसा से लोइन खोमगा मणिपुर की फंगमंदोप लेबर सिंगना दे नोंग सु तान मायन फंगदो पैसा मयाम दो लोइन पुरचखरनी अखोइदो केदौरे मोइना सगे थनंबा अखोइ करेने टॉयलेट की पार्ट तो अदुना थनंबा दुम लेरमनी अदो केदौरे कदाइदे सोए अखोइ इकोनॉमी दे तपताइन सोनी काइनेबु प्रॉफिट टू फिट मयाम दे लोइन पुरगा हारबा कंपनी दुगा लोइन रखो मयाम पुर चखरदौनी अदोदे सुरमनीदा मोइ मतम लो हारे सही मंगा दुक तोरमनी अदेदि कनाडा टाइनरनी पीडब्ल्यू दong टाइनरनी यारता कांदा जिने कदौलै चिमजना कदौलै वर्क्स मिनिस्टर कदौलै टाइनरनी अदो इतारगदी मसी खोइना सिदा कॉन्ट्रैक्टर असो याम्बा स्टेट कॉन्ट्रैक्टर स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर लेबा सापु का क्यानो लेसैदा स्टेट स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर चहुंगा 33 अदुगा ममांगदा खोइ 2000 आ ममांगी मतमरा चनीगा हुमापन पुलम चात्रुक अवे चात्रुक मयाद ले स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर मता अदु मोने थमिबा कॉन्ट्रैक्टर से लुपा लाख मंगादी तादे डिपोजिट से हौजेबुद स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर थबक से मैक्सिमम पीद्रे हारे कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन हान खबर द कागज त यावी अदु तादि मोइगा लोइनरी बा स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर मा काबा कांदा करी संगे मोइद मशीनरीज की ड्रोजर लेगदौनी हाइनी रोलर लेगदौनी हाइनी अदगी मागी ngaji kanoda bank de lupa asuk legadawni haini adigi magi मिस्ट्री स्किल लेबर सिंग मी असुक लेके तब हाइनी अदुम मैम लोइन लगा तो छांग तब मानी मिस्ट्री लौरुरुबा ngसाइगी लोन लौरुरुबा तौरुरुबा मैम दुदी थबदु सुंपी पिबिद्रम नौगिति मोगी तौजद्रसु यारे अखोन लाख मंगा मा थमजु लाख मंगा मी चातुक ददि कया तारेबा स्पेशल कंट्रैक्ट तौता बुलामना फर्स्ट क्लास पुंजर लिसिंग कया तार लिसिंग अहुंग चत्रु चम चहुंगा निफु मापन अदगी मखादा चात्रे का 96 अमसु यावरी सी मयाम से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास स्पेशल कंट्रैक्ट पुलगा नि हाइबा मयाम से अदुबु हारबा लोकल कंट्रैक्टर पीबगी मोता खोगी करियानी मापान की कंट्रैक्टर सिंदा मापान की कंपनी सिंग पीगी बसे करी थोला कनी हाइबा मतमदा अरोइबदि कदादि इंपैक्ट लाकनी लेनो मिदा अमसुं इकोनॉमी दा स्टेट सिक इकोनॉमी दा टॉप टाइम इंपैक्ट पीरनी अदुदना मसीगुंबसे तौदनबा ऑनरेबल लीडर हाउस दी तसेंग हरुदी खोई येलोंग से कन्ननबैदमतना खतांग चिकतना अंगम थाक होनादना असे होनबिरिमिना सिगी लंबी सिदसु मेनली मरुइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मसीजनिने खोइदा यामना खोइ मिपाइदना तौजे से तेलागदी मनिपुसी येलोंग मैम लोइना मांगरनि हाइबा मैम जातै नते थबक छुबा लाकपा मैम द लैसला कांदा खोइना सुजगदा तौदगदो मले तौजगदो मैम दो लाकपा का याम इजी होने लाक्तोरमनिना ngसाइगी करे हाइतारने पिखरबा स्टेशना ngसाइगी मोइना थबक लोइ सुगर खोग तौदार इकोनॉमी फेलर कदोइनी अदुइसि मथक्ता ngसाइगी नोंग सुर जाजरिबा खोइ लैलैसु पामोंग मरिन ताना हेहुद्रबा खोइ स्किल लेबर नन स्किल लेवल लेहुरिबा मिस्त्री की थबकता देगी अतैनि तौरिबा मायान मदु उ सुबगी लमदा इलेक्ट्रिफिकेशन लमदा अदगी ngसाइनि लंबी सेमबगी कोयला सबगी लमदा आरसीसी जुम साबगी लमदा हिंगना बना हाइदुना मखोइना सही तरा कुन सगी लेबर थबु रखपा मयाम से लास्ट दी ngसाइगी करी हाइतारे हारिबा मयाम से कंपनी लोइ चखरगदी कोई स्टेशन लेहुगदो अवाबदो मदुगी तंतैना मसै पुखचबनी अदना ऑनरेबल
लीडर हाउस की ऑनरेबल स्पीकर थ्रू द आइना थमोई सेंग आइना चिंजरी से अखोई PWD से चप्ता नंग लिंगन जेबा असी लिंग कांदा अखोई की जेलों में कन्वे की मचा अचौन जो होइगनेबा पैसा जो सेव तौगनी अदुगी सु मथक्ता ngसाई सूब नोम तौजगदब होल लेबर मैम सिंगी नोम सूरग चाब मा मन है ट्रेट बिल्डिंग साब हारो चेक की ओरो अदगी ngसाई उगी ओरो फार हाइरिबा मैम मणिपुर लेरिबा जेलोंग खुदिमना हाइरिबा मैम से ngसाई PWD से हेड डिपार्टमेंट कन कलालाबा मतमदा ngसाई जेलोंग मा पांगन कनगनी अदरवाइज अदु नत्रगदिना ngसाई लेसु तमोदब मैम ngता लेबकना लेबक थीदना युम ngता पांथोरबा हिंगदबदी यादबने मसागी मसुगी हिंगदबदी यादबनिना ngसाई मधु हिंगना वनब मतमदा चेक सुब लंबीदा उ सुबगी लंबीदा इलेक्ट्रिक फिटिंग तबगी लंबीदा अदगी प्लम्बर की लंबीदा अदगी रंग थाबगी लंबीदा ngसाई असुम मैम से लरकलबनिना मरुइना हारेबा PWD से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से मापांगन कलाबा कांदा अखोई सिमी खुदिमक येलोमी खुदिमक इकोनॉमी फगलकनी अदुगी मतकता मखोइदा मसादा सेंथोक लंबी लागदी माई मसा मसु डॉक्टर ओइनानबा इंजीनियर ओइनाबा IAS ओइना IPS ओइनानबा पुन मसिंगदो मसाई अइना सी ओरगा अइना सी थबगी तौ इसा सिमा खतंगदी अइ सिमक सेंगे कोना तक सी सोन तबगी खुदोंग चाबदो मसाई लेगनी मरमदी कइनुबु से एग्जांपल बिल्डिंग डिवीजन हारो अदुदा युम साबा तारदी कदिगी संगे हाइबु चेकी मिस्त्री संगे उगी मिस्त्री संगे इलेक्ट्रिशियन संगे रंगी मिस्त्री संगे तंगाई फदा भाई तारने टाइल मिस्त्री संगे प्लम्बर मिस्त्री संगे अदु इतारगदी हर बिल्डिंग सिना ब्रिज कोई बिल्डिंग डिवीजन सिना मोन होल डिबुची सि तौसेले हरगा अदुदैदी लोकल कंडक्टर मापी देरो पिरानी लोकल कंडक्टर सिंगी स्पेशल कंडक्टर की मखा दो लेजेबे होल लेबर खुदी मसिंगदो थबक पिरानी अदु कॉन्ट्रैक्टर सिन मान लोन लौरब खुदी मसिंगदो सिंगगा हेन कंखननाबा सोइदना लाकनी से एग्जांपल नमा खुदम धाजब द खोगी आइस ब्रिज रिकम माइ दले बि सिमी कायानो यामे अदो खोई लोकल कंडक्टर ने मोदा थाउ पिरो नोबा मोंद लेबे मशीनरीज मयाम पुन मक्सिंग छे ngसाई करी हाइतारने अदि माइद लेब मिस्त्री पुन मक्सिंग माइगी लेब लेबर पुन मक्सिंग दो कोइन मदु सिन द तारदी करी थोरकनी अदु करीबा बिल्डिंग डिवीजन सिदा अचौ चौ प्रोजेक्ट मामा सी सारे खोले मैम से स्टीमेना आइन हंगु उदर PWD की बिल्डिंग डिवीजन साइ खोगी VIP गेस्ट हाउस से साबसे पीबना कंपनी दे पी चुमर लाम रखंदी अदु दे खोई स्टेट त पीबी रम तारो कंट्रैक्टर पिरम कंट्रैक्टर सिंगे मिस्त्री पुनक लो हिंगे हौजिदी आदगी मोइना कंपनी बिना मोइ खुजाब दे पुला में मदे लेभम तुमम लोइ थिगला लास्ट दी खोइना फंगदो फोटो मोइ लोइ फंगरे अदुना ngसाई लोकल कंट्रैक्टर सिंगे दल लरिबा थांना से अंतंग yang से से एग्जांपल कोई जिरी लंबी हारोने कॉन्ट्रैक्टर दो मोइ हौजि सानी चम चम चटु मथक लेना एक्टिवेट तबदी याम दबा चाम चनी दि लेरंगनेबा yang jeba angtang kilometer manga manga khaidong naraga moi ki ICL subu ga khoi subu nang check to hon jeba ngamak trdi ngasai amon loi kak ta jeba adu to ga ngasai ki company ni suriba NSI del suriba adu to ga khoi state na suriba se example ICBS become to pisanji adu ki khoi ki ibo chok the pisanji adu ta mayam lari apaw conductor special conductor qualify mayam lari ba mudi pisan jeba adu ki yehan jeba angtang jiri lam se kang kun chakata yang kang kuina panda gada yang seba hadi NSI dil asai honorable member mai bi do khoi man budi ho je NSI dil sel se masi kai do grom kang de pura puri mahi se lai do ai di chumeng khale adu bu khoi local kan de pi batar badi ka kai den satu no company do ade madu lau ga lakanu ga lai ga lakte ke tawi ga to de kong nei ai matam nei ga lete meeting adu cha da chalinga de di somdari public di wal hore badu local special conductor sing oita di khutakta mani budale ba ponina digi surib ju masagi yellow mi labor ga ta sudur ni na man satu lamine ka du su hapuna di tawroe adu na maram odna aina pukachari se tangai padana honorable speaking through the sat khren tawsi dum hai ba tarang mo khangdi kara ta kang tu jer khangdi
hoi lubi de lem di ta ni ko lubi de lem di ta dum han dum aduna aina hajari sida maruena specialist conductor sing ngare aina appeal da through aga sau tau jing singare tangai fadana ngasai gi akhoi de pidri se karigino atamna na conductor hal hebra natraga noine thabak khoine surya thabak sida pien hebra dugi siu masagi contractor sing su upiyo aduga aina sum ujabadadi biman latramina ngasagi mogi kano haje mogi wakhan thauna lingjen punna basing do summa se beng te lo la khala su thabak continue sune pire di beng se loan mathang na pira ka doiba loan do se ki thabak du pirak tamina singba de problem do ka di mon magi financial problem se te create torokba aduna maram oiduna hariba local contractor singhida kadiumba manipur ki infrastructure ki whole civil works electrical works siga mari lena basing se masidi aidi bibiragadi sungsoi soidana manipur ki sinmi khoi economy phagalakani aduga ngasai ki nong machara tanjari ba khudimak singdo adudigi magi masagi masu sem honaba matamda thabak do phangabnina sungsoi soidana kana ba phangkane haidana ai hariba kano se maji yaragi honorable leader house puning jingse se special conductor yaragi local conductor se pi na ba tobiyo aduga amana tender process akhoi ki rule se mathang matang se me dubu cabinet haibsne khwai chaure tender to baga anda karor am helaba natra manga tara helaba central sports section oiba taraba adu irgadi e tender se compulsory must to godom ne hayab esum thengna ko si doli niom jongare aduga ngasagi manual se sumcha chanar roi haida tawrugum ji haida tender se tawrugum ji haida if karor plus orgadi madu e tender tawras haida na tawre adubu laibak thiba amana aigi ya wana khoigi seida khoi house kera hangjar ba khoigi chomang kaibi rota khoigi arai dep ki makhada karor kuma pang sam amount khara sanction torpoda tender toboda masagi cabinet na masagi e tender to bui muta masagi manual tender to boda aya pire adugi acceptance hai kanana big de chief engineer na big ne na notice ta sidi yaure aina han sab kanoda ko gi anistar question hang bakanda adu hariba amount se tender amount na segi lakh kun gani thoiga karor kuni thoga lakh kun manga ga sing contract ka chatru ka marfu ni thoine adai dai na hangjening na aina sum khangdar hai tare na si tender to bus e tender to boda kari problem lai hi bedagi hariba kano se manual tender se to gibeno number 1 aduga hoi amarum no koi kene gidam to yakin bare manual tender to ramina schedule thadare hoji hariba tender si ju masai conductor association hanguba matam da amata khangau dare paper da notify to gibra to debra ju moju subject to correction koi u hodre moju RTI thari hai adu aina hangu matam da su open koi gi manual tender tawre side haire chere yaure aduga masagi manual tender mak togen khalaga su koi gi paper hai national paper hai gara or local paper si pono pham hoi la bok thogdang adagi sanga express kumba to bi gi belai bra layaga di kupim ta ngai phangjaba yagadra aduda mashe shwana sa thigi bata di khoi honorable chief minister na yamna any kind of development ta negotiate khoi gi sungtong toroi unfair ta ko sungtong toroi lekkiba honorable chief minister ne aduduna ngasagi sida manual tender tawda ayaba piraise haidi si matam sidi e kano e tender tawba aji e kano ge net ban tawi taw desi leitre tai tha tarai usala khoi tender tawje mai tender timing je date se khoi ge kare hata
Phải lấy hiểu. Tarik Gamana Kimine Pidesli Tatra to 23 Canada period of Hore, the 13-10 to 23. Shaimatam di Aina Kaluna Nesia, the Bigit or Jan Kalore, but I see Matam the property Salai. Aduda Masagi, she talked of Karigino, Hanatia Wakanda. Kari problem may be no Masidi, and Star question Hangagivani, Kumaya Pire. Aduga, she tender process acceptance power share. She get in a bigger than her. Adu financial power or one adubu. She about then Kenazarakoda. She be the beginning of the Sungara. Any Achoba Emolas Amalasu, technically Lamle, but cheap engineer Amana, Madu acceptance payable. Adu Shidadi, a quick amount of the Chaura Banina. Peter Chimjan, Peter Dana, quick ship secretary P. Sijong Tongan and Chindopiracani, Aju Masida, confusion, Kitan Chachana, Hangarapani, I think Amana. She Tabaxi Marilena, Quiggy, Kiani, the quiet about Pabora Kainobu, minus had eaten that on the minus 20, 30, Tadan Rakadini. 10, 11, like Dubu, Minel of the Engon, the quiet level Pabase, Aina, Harau Kainobu, schedule the Sabak Lupa Tarabita Tarada and Shure couldn't be looking and Shure. Acquainted the young Canare. Adubune, Nashida, no item house, Asida, Amtang Tamjage, honorable leader house, leader of house, Tashing Badi, Lanbula Lava Midu Madico, Nasibotane, honorable Chimin I know Shuma, Sagai Natamu, Jitna, Chuang Actabani, Mamangi Matanina Kangare, Maram de Canobu, Imagi of Namana Lanta, Pudiki Yado, Matangara. I pointed like Matang Kara, Adumak Lale, and how to suspend within Adudamta, honorable speaker, honorable house, Manipur Praja, Ponokti, Asa Mera Naide, Lamula Lamadi, Sunta Haba, Dumata, Yunina, Sigi Tabak Shuji, Sabak Shubi Hore. Tabak Shubi Hore, Hobaganda, Shidul Yaraba Tabutuga, Shuri Tabuki Pro Udas at level. Adudana, Sigise, Amutang di Masagi Kari Hatarana. Say example Hana Lambise, put trying to pay Koilas Kilamise. Aduga Paktopo put Pulana Kulum de Koilase, kilometer Nipan Pan estimate Yaure. Pakto party put Manga, Saisaki put Manga Makama, by Pakto schedule Hare. In Chitarpi Tadana, Laibak Koto, Adug meters, Lishingama Lam Hundo, Aduga, compact or Balu Shinganze. Pajana compact or Mataka, Pakase, Layer, Ani Lauro. Karigino, Hana level, Maya de Leba, Lambigi, Akanbase, she gets strengthened, the Boyana came to 23 Palomina, Hayang Chabaganda, Batuiba, Animaki, both had the Patu, Sakado, Tarado, Haidana, compulsory, Mandi, Sen Gravels, Yautagadi, Pakase, direct, Laibaka, Tina, Lawaya, Denamada, Siki, spring protection, filtration, Lavenina. Chima di Shunya Yaro estimate the Yaure. Of the Yawashida, see parts Ainan, Zale, Yenge, Injama Sam Sori Sara Lala, Jim Doctor again, quick Pasamina, Mita Samatom, Shmanato, Zigo, and Yanare, Leba Kotoe, Hundoe, Aduga Rolata, Adu Balusingan, Inchi Mangato, Tana, Sata Hare, Campectore, Adu Pacalole, Tauro Yang, Yanga, Kadim Toga, Toga, and Petop Koto by Mount Tore. Adu Sigi. Scheme GD project money la kuni to karo kuni to tabi angang pa sha junate aduga pak pak thola ka to junate harab o de adu da adore gadi sida engineer da kaira han hara sar tawje gi haba honorable sar tawje gi haba heta tawlok ta aduga last ta ngasai gi aina sida hajinin gi contractor masa maksu harba contractor se magi farm se kanoni koi gi kari haitare contractor maming se MS Kim and Sons contractor equipment haibani la pham khono mayalika haibani khoigi marup inakum haidra provided money aina harau roeba mana thabak to phadana tawrokane ko haibse tanabani ko na aidi am harau roeba adubu
माना तौर नत्रगा सकपन टेक्टर लोग खंग्रब हाइतारेने माजु नोंगबसु उदब लाओसु यादब अदुदना हारिबिसदा शेड्यूल जो सुरबने माइना सुद्रबनिना अदुगा दुन साइट पाथोइबा तंगाई फद्रबा ngасꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯅꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 9 ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯥꯏꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯐꯨꯠ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯌꯥꯗ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯂꯩꯅꯧ ꯊꯣꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯀꯛꯂꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯃꯤꯇꯔ 50 ꯃꯨꯛ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯩꯅꯧ ꯊꯣꯜꯂꯒ ꯀꯝꯄꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯝꯄꯦꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂ ꯍꯌꯦꯡꯅꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯀꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯒꯤꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯁꯦ ꯂꯨꯖꯣꯔꯦ ꯊꯝꯕꯅꯦꯕ ꯅꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯨꯜ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯋꯦꯗꯔꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ फुट मंगा मखाई पाइब से रोलर की चांग चले अदो सोम से मंगा मखाई पाइब चांग चले कहीं हाने की कोयलासुदी ब्रिटिश ने सेम अमा सारंबा अदुना मरम फुट से अन्नी अमा मखाई चांग से बालू सिंह से थाना लेबा अदुबु सोम पाथोक अनी सिददी बालू सिंह अमता लेबि नतेबा अदुना हारिब लेबाक से फुट मंगा मखाई से इंची तौक से लौथोक पिर कोथोलगा फजना कंपेक्ट तोलगा हारिब बालू सिंह सिदुल यावरि से मसी तंग तहन बिगनी हाइदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हाउस तंग तंग एश्योरेंस पिबिरगदी तबियु अदुगा कईगुम तौरमद्रब तारबदी इंजीनियरिंग मतकता ऑनरेबल खोई सारना ऑनरेबल लीडर हाउस ना कईदौबिगे देदो आइदी हाउस थमनजनिंगी सुम यादेबा आइदी तांगना फांगबा लंबीदे पूरा फ्रेश लंबीनी नौना पूरा सेमदो तौदब लंबीदा ngасꯥꯏꯒꯤ पूरा खोई पोलहोन मेनबेगी मेंटेनेंस टाइप तौरगदी अमन लाइ पैसा जो लोन की पैसा नहीं कोई पुनः सिंगल पैसा नहीं अदुरगदी तांगना फंगबा पैसा करोड़ कुनगा मापन की सैंक्शन अमाउंट तो शेड्यूल जो टेंडर तौबा अदुगी मतकता ngасꯥꯏ मैनेज नतबा सिखतंग सुगी हाबदा यारक्तरगदी आइदी मसी तानाज दई तोले सुंदोक तौबा ngамजरoi आइगी केंद्र फावरमनी खुंगम कया फावर चलबे लंबीनी हौजिदबु जिंगमान सनमा यादे हाबने ख्वाइदि मरोबे लंबीनी हारबे लंबी से जगह पुनमकी कम्युनिटी पुनम चपल लंबीनी ने ngасꯥꯏ मसिंग तंगे तहनजनिंगना ऑनरेबल स्पीकर थ्रुदा ऑनरेबल लीडर हाउस की पुनिंग से आई चिंहिंजबनी अदुनम करिमा हाइबिसदा करिमा आइना तौदे हाबिसे माना तौई हना तौरगदी डायरेक्ट लौना चिमजा जो सिर फंबिरी अदुगा कमिश्नर तौरगा ना ममांग तौना इंक्वायरी चतरा करिमा तौरंदबा तारबदी मदो एक्शन लकोक ना हाइबे लेरगदी यस वेल गुड नत्रगना नेक्स्ट तौरंदबा सिंग लो हललगा तौरलगे अदुगा चप्तान हारबे छेदलुदो चप्तान तहंगने हाइबे लेरगदी आई याजरगे आई कन्मसंदो आई मदुना कन तौजगेना तौजबनी अमना अमना ngасꯥꯏꯒꯤ हंदकी चाही की हाइदर 2024-25 की वर्क प्रोग्राम से मसे हौजिबो सेमदबसे करिगुमगा वर्क प्रोग्राम हंदक सेमद्रदी मणिपुरदी बा अमता चायारोदनी करिगुन हेबु हंदकी इसिंग इसाउदोना लांदोने मरम ओरगना हेक्टर लरक हदगी इंटरविलेज रोड सिंह अदगी इमदार ओदया मैम जे पुम चाई चाई लोरबनी ना मसी करमाइना प्रोग्राम जे सेमबिगदरा सेमबियु यारगदी सेमबियु कईम सेमोगदब तारबदी पैसा लेतबगेरा और नत्रगा मतम लेते हैबेगरा लंबी दे सेमब यारो मम सही खुदिंगी प्रोग्राम सेमदन त लाखपनिना हंदे करीम सेमद तारगदी मदुगी रीजन हैबे तारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ले हरगना करी फियम द ले कदुई ले दुरिनो मरमदी है हाइबबु हौजिकसे मपानदसु सेंटरदसु बीजेपी सरकार ने चपिंग लेरे फगी सिंदसु बीजेपी लेरबनिना एनी हाबकाना सोना तौबिरकनि खनमनिना स्कीम मयाम लेरी सीआरएफ दिगी आरएफ पाइदले स्कीम मयाम दिगी एसपी मयाम लेबा मयाम दो लौथबिरगा मसे प्रोग्राम जे सेंबिद्रगदी हौजि लेरे खुलकसे अमता चाय रूलिंग फालिंग लाई वालते ओपोजिशन वालते रूलिंग वालते लंबी चिंगमान अमता हौजि मैक्सिमम से यादरबनिना वर्क प्रोग्राम से सिगतंग सेंबिबा यारोदरा यारगदी सेंबियु हाबिसे हाजरगा आई वाक से ई स्वाइद लुसंजरगे देगी ओ अमतंग सिदा अमतंग तौरे देगी हाना खुगी प्रोग्राम लोर थबसे लोय लोरबा मायाम नंजे पेमेंट जे हंदकी 31 मार्च नंगनबा सगी तामानि थोना होल केंद्र हुमफुसी द सुगिबा खुगी एमएलए ना प्रोग्राम हाप्तर तौगिबा मायाम दो अदु नंगी ऑनरेबल स्पीकर थ्रुदा ऑनरेबल ड्रॉट फाइनेंस उबिरिमिना अदुम दं क्लेरिफिकेशन कोई क्लियर तो बीबे याब्रा यारगदी तो बियु हैना सिम थमजौगे अदुगा आई अरोइबदा मिने अमा तेन कछु वांजर अरोगे कोई सोशल वेलफेयर मसे अमरम ददी को एमएलए बा कोई होल पुनमक ओरंगनी कोई ऑनरेबल मिनिस्टर जिन ओपन पे तरुसिनी
हेक्ता ओलेज पेंशन से कमाई तौगे हेक खोई उबगन इबुंगो खोई बो सीददी पीबियो कै तौरगे खोइना इसागी पके पोगदि का था पीबजी मोइदि पैसा जो नुमी खोनि था कोन काइदन पिरिनेको अदु याब जानती का तो पारगे मोइ मथमदि आम हिंगदोइ खल्ले अदु दना फजन जु पीबिरे हुजी अदुबु एमएलए सिं पुनम मसिंगदा हाइबसे असेगी केंद्र की एमएलए म उरुबनिना लंबी फत्रे एमएलए दा ताइननी इसिंग बांग्रे एमएलए दा ताइननी मिनिस्टर दा ताइननी अदि ओलेस बांग्रे मिनिस्टर दा एमएलए दा ताइननी अदि विडो पिन पिदे एमएलए लम युम फत्रे युम कारे दि अदु तोरे एमएलए लोय ताइनबनिना मसेगी तंगाय फदना खोइगी कासी फंग्रेबा मयाम से खोइगी सु सरुक यानबिबा याब्रा यारगदि थ्रू अगस्त हाउस ओनबा मेंबर सिंगदा मसे थाइना तौबिरमदो अखोइना ए फॉर्म तो पीबीरागा से हल्लमन मयाम हिंग हाइतारने अदुदा तौबा याबा तौरगा दगे मु सरकारनासु खोइगी लाइन मानदा खोइगी डिपा खोइगी करेने पार्टी मानदाबा मखै हाइतारेको अदुदसु खरा पीबी खोबी तौबिरागा हल्लमन सिना खोइदा सिददी पीगो हाइबा मयाम अमा लेबा खोइगी खुंगंग जसे खुंगंग फगल जे तौबा मिशन दो अदुदा चटपा ngamjaudraba mayumda lengda lejaraba asagi party yauro फरे ताबा अदुम मयाम लेबसे मसी कोनर म ओनबल स्पीकर थ्रुदा ओनबल मिनिस्टर पुरुंग सिमक तंदी फंगन बिबे याब्रा आई मसिन हाइजरी अरोइबदा मसागी अंगलवाड़े सेंटर जिंजे करी फिबन द थमी बगे नाउना हांगदुबा लेबिब्रा हौजिकते इन ताबदा एजुकेशन डिपार्टमेंट दा लोइन आयाम मर्ज तौरने हाइबसे कदाय बाबु जमी तौबा मतमना मसेगी मधुगी तोलोब से अंगल होगी सोशल वेलफेयर दी पीगद्रा एजुकेशन डिपार्टमेंट दी पीगद्रा हाइबसे ऑनरेबल स्पीकर थ्रू द ऑनरेबल मिनिस्टर की पुनुंग जिंजरी अदुगा हारिबा अंगलवाड़ी सेंटर सारगा लैगिबा मायम पेमेंट फंगौदबसियु पिथोक पिदोरिब्रा पिथोक रोइदब्रा हाइबसे तंबिरो अदुगा यारगदि अंगलवाड़ी सेंटर से कयाम इंपोर्टेंट ओगे हाबको हेक पोलपदा हेंगाबिदि रूल दा हारिसे अंगलवाड़ी सेंटर काद्रदि अतुब स्कूल चंबे यार अंगलवाड़ी सेंटर दे सर्वे पिरगा अंगां प्राइवेट स्कूल वगैरह गवर्नमेंट स्कूल वगैरह क्लास केजी तमक खोलप मतम पीबनी अदुदना मसी से ख्वाइदी इंपोर्टेंट खाली अंगां मैम दो यौ हो तौमिनर ngahak मोइद नुंगानबा दगी मसक मचू खंगनबा सी मसिंग खंगनबा माइ तौबदो याम कानाबने खनबनिना आइनो नबल स्पीकर थ्रू दा नबल मिनिस्टर की पुनुंग जिंजे से सिमसु करी लेगे हबदो हाउस थमिनम हाइदोना वही अफंग खरा थाननबा पीबीबीदमाइ थागचरी थैंक यू Hoji house is in Nuntin Yapung and Imakai Poba, John Tugel. The person who is spreading this one community is saying that the chief minister has originated this entire conflict. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी साफ सुधर करके मणिपुर आइए, आपका देशवासी है हम लोग सब भारतीय नागरिक हैं। आपकी